atani we di kumase atonsu ho ba ma mese nyinsen no akwara no ye no di ento waje ti tana se ka ho asem so wo maji akwara no matiase enti me akwara na asawa na ede chere na santi me ko ho akwara ka chere ma me se omo ame na akwara na yi na sana ye nto ane na no so me da no kwa ne ade a na hia me enti mi sister ma me baba akoje doctor no ma se obe frɛ doctor no doctor no akasa the first time say sampa cha wa frɛ doctor no abi a wato esika na mana da musu me no de betimi dia to aso this time so no obi din komo nti kakra obe frɛ me tena wa frɛ me me so ha me niska bia obi ma me de de ya akora na na no tini ko be ma no nchen aka cha ne se na yaw me ko no fie ho aka ka cha ne se me sere no o me ntoa akora no na nehwe no na so ma me na mo ma de ne kofo be ma ne se me fesika ni bi me fesika mra no nzo fe mra ne enko ye ne diendi me hu kampo enko he nti ekoko ye enko ye moje eno na brofo na aka diendi nti ekoko fe no a ansana ebaji to waji ato msesa ana na me mama ne so ana mse me te sa dia me ba da me niska na bu on ma me de ba ma no na onu so di bia kan na de aba be hwa kwa no moja no nti na ma de ba okay wo ba no what's your friend saying ata okay ata no no na tie okohia be ma no ana say no no hwan na tie pa cho no so an na tie e wo hene atonsu okay na nesu wa na ehunu say ata ene sa brantie no etwempena pa cho no so an de emna so an ka cha se mama na be fie se wo so ni ata na nyem be ma no na tutu de na be ma me say se wo ko doctor o pram so ne so wo ba na se frɛ no a mo frɛ no phone so a o no bakasa na se be ma no na tutu ne na be fie se wo ni ata na nyem de ade nti ena che obekasa wonye na no a me ba cha wo so wonye enyi se be hwe mo jen Daddy, mo kasa mi ye nchire ba cha be ma wo no ba nyam na be ma no esi mo pampampan ya be fie abeyi ne ho de se me mo ba na nyem ne na nyam na esi den na the same be ma sam be na en ho kasa nyi se ne nyam de a cha no na me ne obi te so ano ene we be na ka kire me se be ma na de be fie obata wadi fie sen 25 don pacho 25 adan ata sabio enyado oyare ana bibinti ontumi kasa na me pacho o enda mbeja waya ene me sem waya haja ene na kasa no o ga no wajebi wom te si ade mutumi ewe na nesuwa na na wona netie no ese bra wone abrantie no ata ne abrantie na yaw etwempena no oso wo hu ba cha ne minti mi enchire na we mi se bi sansa ni ma me busa na wona ka chem se na ne ya wona be fi but wono de atane na na ya otwempera no wa mi se won je minti mi wona wo se na ne ya wona de na ne ya na be fi se wona atane na nyem to mo ko twa scan na ba ye no ena amne so obo busa na so na ne so an se o ko wonya busumi nu atane nya busumi nu ena ne ya wo se enya busumi nu wonje wo nso gya busumi nan sa na me so ana ka kire me na se na na ya bosumi numu no na wo hwa oba atade nyinsɛn no ebre no o ne dana na tanya wo nya bosumi nan na atan so photo nso ye num odi hwe ben sɛn o hwe se wani ehu no me pa cha wani ehu no na ya obedi wo hwe ni tipen so a obenya fie ben sɛn wo na ko bu phone ko anti me ma hwe ni ye pa sa o na me ko ya won wa ka se no ko ya nyin se no ka se me fiska ni mran no yes aye tobe ntimi je ma okay obata wa woda pacho de okay ata me pacho montwe microphone no enfan kona no mame ata ya kasa kase pa ya nte won ka why abrantie no a wone no wo ya me ya fe ne sen Your friend Nanaya. Your friend Nanaya. Yo. Chilame Nanaya. Uhu no wahene. Hefa na wone no kwada. Chiraye. Usia Nanaya wai. Me pacho me beti se na mitosu. Owu me bia waso open. But na menene enfie sisi.
enti na se no yes na me ho fa me bisan ana yes me ne nko me fie ho engosho enti ko ko sho ho no wa fa man wo fi na o de metina ni mu bi na ne didi nkoma na yasase yachi nkoma be na no no bisansa ase no te no se enti bisan no se me yase yinko fi ni ko fi no bia fa ni we na no so fa ni we enti me to sho me betena djum still no o twema no se fe si ena me yase me mpo ena so no pe enti echina me nso metin wansi na me netina ya ebe nyi sin afi do say no interesting to asoi because enyo no me yase de tin sin de ko pijama me nisho so sky say I don't know boyfriend. I don't know what the baby na oye di adwuma bra wo kosia no mepa cho ya bana ya nene kasa ne ye hia entoboase because bibia anye pepesa san ye betumi aka no for now ti hia entoboase ne ne di nkomo ti wo so a na wate wo so no tie de o ka no so yie pa na oye den utama wuto so no so ye di adwuma me pacho every day be a man na pen kutan pen when bisa no say what in a pen na kwan so we ye adwuma wo bank so we ye adwuma wo hifa so ye adwuma wo hifa we so ye teacher ni when bisa pacho dabi na when bisa na adwuma ko a wo ye me pacho dabi edi wo se first no o kan so wo pe wo no kompon no ankasa na daworoma waboa yen edi ya ba bedu sampempen so ya na aseda piesie ena yede ema no enu nti bomodin ase obeka ye ho ewo Akoma 87.9 FM uhwe ye TV so a eye onua TV edemu live onua TV demu live just say wuhunu awansna kura ewanimu edemu sekle ni fefefefe si enua Penny TV 3 no sapepepen so ena Rabi 1 TV eno so edemuo enti hwebi ewo ho uhwe onua TV Akoma FM ewo Rabi 1 TV Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 like your page no comment na ebomodin a share my ai kosoa na share emaye YouTube no Facebook no ya no mama more stars na mama stars no esusa sanso na YouTube no Akoma 879 Akoma 879 bomodin na subscribe your page no comment na fe share ewo YouTube or emaye wo subscribe ya na wemia bell no so press on you get notified na also share ma foforo so etimi anya bi a share Avanyo Simon Ojina so Obapa Bia Hawkins Akoma FM Henry Ochre Alezo Sewa Joes se okay Ojina Subi Mas Babetu Enna Don Ricardo wo Hokwabna Solomon Kwabne Fejina so Miame Jenin Boatin wono so ejina so Sameka say Abrantie what the ato fans of Akoma some so what the ato Maa Akos great family so fans of Mama Akos there eda so Niki Pizza fan club on so wahuri edi ato so sanso and a charity group foundation so every what they ato so and nti bomodian na ehye wo homa ye bornes otieku e wo ho baba zaki wono so e monko so a na Akoma FM Akoma FM enra wote na so enade ne de wonua echepaw mese echepaw anu odem papa we min kasa bebreo cases be say no me nkasa bebre me yenyina yetrasia ne yetia yeteya so ne yetie ne yie enu nti wo ma ya abomodea na ehuribra na yenko yanim sa deep information center kotwe fatia Big Love Radio ewo Spain or Type Radio Modern Ghana USA OPD Radio GH UK
Free FM 97.5 manager dache henetachiman make us say we bien pa Akoma radio Asafu Poku Sika Palace say make us say one so ebiemo Iron boat at 32 kwatwi ene brofedu e wana Iron boat butio na fe wo tonton ne doso ne tase ene ho niema Iron boat so ebiemu papa e wo kwatwi ene brofedu a obi oho bia etie bie na yenkwai na yenua ba enkonkodi enkomo yenua ba bia yensaka ne studios say Piwak Natural ede M3P garlic mixture ba na group fine emujadro papa digital herbal so ede aba one more na so ensene we first story no Akoma FM Pacho me de Debo Debo and empire bedan ebedwa wo hunu ene dwa yenye dwa wie Debo free na bai Pacho me free banku nkubem. Okay, banku nkubem. All right. Awie Debo wa ene etie wo asem we mebem 1111 pe dia ka ni nyina ye wa wo dia. Pacho yo me da ase. Me pacho na me ne me maame mo na na etie wo banku nkubem ho no. Na me sister panin so no oni ni kunu e wo attachment ya side ho e na oba besrae. So oba ye na wo ko no e na enkola Akoma FM me ni me sister na me ko me maame mo so o mo mpene e na me dwane di na chikoye ti me kodru ho nom no na jam sister ne ko ni kunu ho efie na me so me ko me maame mo fie eti me wo ho na me na bi ba ho na o se da bi se de ma se abet na me am ko school me nya hwe na me ti fie de e ne ono so e teacher ni nti o de me be ko na makwa akotena ne nchen na makọ school no e na me kotena ne nchen ti e ho na me ko hia ablantie bi e friend ni tike saa time na me go 15 years ti me ko hia no me no na e wo ho no ma saa time so na me na no ono wo trade o baabi e na me nso me ko school ni wo ekrom ho no ma ti wo ko school na ahoma chi Akoma FM okwa na o diskani ja na ere na ne mfa mame osekọ na moma break na abadidi e na me se matinti me ebo break na me be fie ya me mra na bi aduane na nya radio no nso opamade eti esa na me sa de me yam komko na makotena ho no mo akopem se e bebo second break na madi canteen ti esa na se tete mi nso na me suro se me frɛ me papa maka cha mo se bi ya se ni se na ekoso eti e bi o mo ma miska na me suro nti ma ment mi an frɛ nti boy ne ba ho no mo be hia me sa time na day ni me di me 15th birthday e no me hu no nti me hu no ka cha me so opeme e na me se mate so obeboa me dia mate no so obeboa me na de bia me ko su Akoma FM je se on te ho o kuma ase enti oba ho ana ko bai de bia oba da obeba bia no ma me ska me de beto me ho a me di bedidi na me se mate na me ne no ho ti o ha kakra no me ne etike no e wo ho ti o ha na ono so o kuma ase ha enti obai no na se ho na setena no boy ni free o sa na nya manika se metena ho no bi and I'm saying, me catch me and say me head, I say me yare. Any 3 days in so am pana me yare. Ti me yare na bana so de me ba me ma me mo. Na sa de me ba me ma me mo ho na aja. Me ni me ma me mo anti. Madam fu bi. Or any best friend ka fitin kola blame na madam fu be no say dabi. Yen konkoja me baby. And I me ni madam fu no e koye. Ti me no koye na me nim se wo de me kwa akoma be ma foforo. Wa abre so me ne we say na wo hwa yenjaye me ne tike no e na wo hwa yenjaye e na ye ba nti bedua na ase esumu ya abakakra e na oja me wo dan ni mu no opie wo se wo ba so opie ye no na na he fa na madam fu yiko ti twa na twa se ade asa me frɛ ne phone so mi nkita phone eti mo hwa na boy bi ba nti boy ne ba no no se o me na me ka se wadamfo no e ne wo mra na me so wadamfo bi a won fa ne ma me na mpese me no wotena me so bra no obi a woni me de dent na ye say wo ka se wo pese wo ne metena se me so kra me nim da na ade nso asan wi ne ye da ne de me ka se mani ka gu so na mbo because na me suro madam fu nso pie ye no eno ano no wa ma bi metena akonwa mu saa ma ade achi nti ade achi ye na madam fu ne boy ne ba edem ho nti oba na o se dabi a boy na me ka se na me se ede ba asam na aka chem na sa ade a wo ye de wa anya ade e so obo mama ne ma me gitum ansa na wode me be ko ba bi a wode makonti ade a wo ye ne de wa anya ade na eje omo kan ya na boy ne se enya hwe me pew me no betina na we ne so me ntene nka ba bia because na me nkita tike no me ntene nka ba bia because na me nkita phone na ma frɛ na ahu sa ha no wa na sa ha no wo ti boy ne ka so ne me betina na me se mate na am nti within 1 week no na boy ne to phone e ma me nti o to phone ne ma me no na nkola abone se me sa akɔ frɛ tike no
me kwa freti ike no se na masan ba ho me ba ho esu ni ho yare awoko na me se an me yare ra me wo ma me mo ho no se onia me su no kuma se etini ese ne ya ben enti sa na tie de a ya bla besra me na me se mate enti boy ni ho no mo a na mafaka na maba kuma se boy ni so tie afida ase na mafaka na maba tike no ho boy ni your friends for the blessing na mafaka na maba tike no ho kuma se eti mene no wo ho no ma na afi de esa na boy na me ne net no me mpe no blessing no na me mpe no na ese tike no mom na me do no pa ti oni ho a na madwane na maba no ho saa ti eduru me na me se da bi obi a me mpe de me ne net na biem saa times na boy no blessing no e den san ba be hu me ma me mo a chese saa times na me wo 15 years afi na me ko 16 years no mo se me nyanya 18 na free work on de no ba be ye me ho ade formally eti me ne na wo wanti e na me se me do tike ni nti no e ma me se sa me ne ma se me ne blessing ne nti na biem me ko me ma me mo ho na mpake me ne ma na me ko he nti me ko na ma me mo kan no se dibo aware ade sa na tie won kan nipa no kwa ye de ne nti na kakra wo bedo no ne jai we se no kra asem ne ba bia bia waye wa adwen se wo pesa wo kono ne mmoa to mo kan ya ma nti ase ya ma wo mo e na e kire me ka asem ati because se me anka asem ati a o mo ma me kwan ma me mfiri fie ho no mo nko ba bia ti me ka asem ati no enfiri me ma me mu fie ho no en movie kra nko ba bia se nya boy ne ho mo mpene e ma me nko ba bia because boy ne aka a chom so de me betu adwuma ma adwuma no kwa akototo me ne ma nyina ti nko mo mpene e ma me mfiri fie ho nko ba bia na me se mate me ko blessing ne ho e na me fa me ne ma me ni me papa nyina na free e ho no bedru afigya ase ho ti e bedru afigya ase ho no na papa se ne mi ko kuma senti ne ekọ okunu ho ono so ti afigya ase ho a ti me hwa man papa etna ka mu okọ ya na me so me fa ka afoforo na me di na chi na me so me ba kuma senti me bedru ti ike ne ho no e na o se nya me kra me ko me wo fa bi ho wasa enti sa na tie de a ene e den me enko ena me di na chi ena me ne ko wasa no share ho a oni tike no sabre no odi mfie san sa tam na mo 15 years na me nyanya 16 enti me ne tike no ko wasa ho no ye ko ne wo fa ho ye ko ho nso mu dua rubber dua ne bi wo ho ti ye ko giafuo ne kese a ne ye namu na ye tutu amena no ne bi wo ho no ma ye boshi wula enamu ne ye nti ebi won so obi so pai nua nso a ne yakoso a santi me no na se pedie mu ana e won kakran getting to 1 year na me mfire fie kura da emi sa se mabusuafo ho kura te sei me yesa me frɛ bia na ase me suro nti na magya me yesa me frɛ na me suro nti na magya ti one day na me ka se da bi me frɛ fie ɛna me fa me fa me phone na me frɛ fie me frɛ na so ma me yale nya me nko anko wu ko yo ho adwundwin nti nya me nko anka ma me wu na me se sa na tie dia ɛna me ba fie ena aja me catch it ike nse mpesa me kono se wo de yanto yanya yesika e wa hanom no yanya je akanse ye adwuma na ne yanje sika ne se be ya ye nni nti no na yanje ne aboaboa no we nipa ne ho enti yesika na adosho na yaji sika no ti ye bedru kuma se ya se no na wo ma me bi ena me ko ye no so etena ha na me ko ye ti me ko ye na ne nyame ani me ko ye na me wura ho because me ko hu me ma me ne de na wa ye no na ne so ate ena aja me ko pa ne chew na misa omusaji ni biem na papa sese no de wadro wunyini nuru baabi a school yin so ya kase kwa no wafa ha ya kase kwa no wafa ha enti school no sese ko se wan ko school ne de ana baabi a beko bi ano sign ne ko na se da me ko school no ti na headmaster bi so ba ho na danfo pa ne me papa no se Akoma FM me pesa me register na form 3 na wo twere hwa ade so obetwa saa time so na afi na me beko form 2 ena me bọọkụ nti form 2 ni kra de chese ma anko to omu hwiri me call form 3 because na me nimade ena me ko dina ho nti me call be 2 to 3 months no still na me ni tike no me ba me ho because no mo pese me jai school no nti me kasa me call no ha no mo ma me kwan e ma me ko ba na me kwa ne buofu enso ye den a obemma ko na ma ba ti edidi mo ana me de nyam e ho school mu ho ti me nyam ye na ne anyame anim ni e ka den ka me jai school because omu huru me omukurumi ama etu mi din nyina se makopam maternity ade aba school na maternity Akoma FM 10 years na me to ya me dia pam school for no tini atu mi din 10 years na eba na na o ma jesilem twetwetwetwe afa de bi mo so fele me ma me na me se me nya de mo keka na be ma jai me school na me kon because my ma adwen say sa afi we de me pesa me twere na me wie enti nya de mo keka no eno kra na me tie na ebi wo ho ana na me yisu enso me ne dai na me de kon kakra nti minya 7 months no na ye tro enti ye tro we 2 months e na me wo ye me wo wi na me friend na ka chense ye se ma wo enti
then e kwan be na e be fa so hospital base kra wa ma metua ti me wo ya no 1 week me nya 1 week no e na emoja tu Akoma FM ntam hofo de amanfo betwa hia ye fie ho se mawu because e de na moja ni si tu me no na ano odene e ma me koko ma nyina me de me beto efija se government hospital me ma me boka ogina na mu boka 11 million emoja nkoto anum ene edi sisi mi so ansana mani so tete me kwa mahu se enipa ni nyina efre boy ne ka tike ne ka kire no ye kan no wanfi wantua na woni tike na nyim sabre na na sa blessing na me ni tike na anyim because me ne blessing no me ne ntam tete ya me dwane ko di tike na chi ne ko ne wo fa ne ho no mo no enti me ba ye na me ko school ni mu na me nyem ye no ti Akoma FM na me tua enso nam do na me do no ni nti no ende na me mfa ho akora no so ama me tu ni din anya me hwe ti me nya 6 months na me se de me ko ne ho because me wo ye no oba ha ba ko no oba enso nya ka na obetu obehwe me keke oba ha o ma ha bi mti me ko no makọ hwese bia ono oba na ti ana asesenti na ebia on ma ha no ntentem nti me ko no makọ hwe me ko mami me ma me gina kwana no mi pia na hwe fom mi pia me ma me hwe fom sa de we ya me ye de no kwase besi na manu me ho besi ne mi pia me ma me hwe fom nti no pia na hwe fom sa me ko no wo se o ma me nko nti mi pia me ma me hwe fom na me twifa no me ko me Akoma FM na me twifa no so na me ko e ti me ko e no nuom na me sa akokọ nya me biem sa akọ nya me second one ti me bo na mane no se yakona ni sua nti sa na tie de a enye de yenyi na me se da bi mi ti e sha ase de me ka se me mpene ma yenyi ti me ame ba fie no me free tike no ho ba me ma me ho no wo sa akọ wo sa ba wo ba ma me ho wo ma me na wusum no twene ye no wusum no twene ye no me sa ba no mbe na mbe pa ne chew se ade a me ye no ma anya de me hu me ho mfa nche me no so ma wo nkwa na wo so ma me nkọ boy no ho because boy no me wo ye na hospital ka no kra wo metu ya e na me sa atwi afa no so asa akọ no eti me kwa onye nipa obeboa me enti ma me nkọ no so obetu ya ka no Akoma FM obeware me ana se bia bibisa na so kra obeboa me ma to school ni so de a na wahu se kwa me kọ ne papam nya sa de o ma me nkọ na eja me ko sum ne to twa me fa so ko e be kwa eto na me sa akọ ji me ni so second one na no so me nya me ya me baaye me bo wo ko no pake wo niam de ko ma pake me niam sa me kwa akotena ho me ko se me kwa akodi be some days bia na maba na wo ngoi na ma wo na oba no we akra no ohemachi na akra na nya 6 months no ohemachi na me de ne ko ye ti me ko ye no enti me free ho no be na me hu se me nyim na me frɛ ne bo na mane na wasi enyi na akra ni sha na me se da bi ti wo me Akoma FM ma dwen ma sa akra keto we ya me sa ba manfo be sere me nti sa na tie de anya me akra no me try say me yegu ene me ye drum plenu obi kire me drum ma me ye plenu enso ama ena me frɛ ne ka kyen say me aka sa akra no ma ye drum plenu so still na ma na o se me bela ena me se me ma because na me suro ti o ha na papa be hu say me nyem na o se wonyem wo ko ma me gina ha me de na me ni fie o so me be obo mama ne say ni say na waye nti sa na tie de a ene ekọ boy ne ho na kokọ so ho bi na hwe na so okọ na eda wangasa wo ba obeka okọ so na enwuna wa wo ba obeka na eja papa ma me kaska na me ko Akoma FM na me kokoduru ho no nsuo to akola hyemachi me nia ma me bags me enu kura me nsuo to a me koduru me bopuni mu kokọ din tinam dem ka ba na me te se TV e kasa wo dem ho eti na nipa wo ho me bopuni mu a obi amfi me ena ho a me gina me bata kwana no ho mi sent me bata kwana no afi de me wan say ye bie puno no onim se me so ma frɛ ne say me ba ti no onim se me ba ti obi epuno no hu se me ne ye ho atwan so ande o ne ye mo hye no ena ho a me wura de mo na me say na de ntina me bɔ puno ma woman kwana ma me bie me not knowing say no no oba na hye dem ho no ntina wo mi Akoma FM na dem ko me de me bag ntimi hu so oba na dampa ne so no atwe ba hita kata no oba pa wa twemba shi ti akuri ne ho wa shi akuri ne ho no dampa ne so na oye naked ya na se no oye half naked na minim de so wa twe akata no ho nyina nti na minim se bia wa ro no ho nyina na sese enam de be dan e ba ni so ntime dan se wa me hwe tike nanim sa na me pieye na madamfo bi so ti efie ho bi me pie kwa madamfo no ho na mko ka chen se me ba se ni ma be hu na ge no wata hu ni fia no so no de wo mpie enti wontimi nkyere se no kore se ge ne ta aba ho ana sese ti me free madamfo no ba he no no obi ani dem ho me ba na ge no so ge no hu me Akoma FM ko si ho no curtains twa dan ni mo se enti me ba ge ne ko si ho no ge no hu me ba no obi ani dem ho ti me nko ana sister na madamfo no wo ma me nu ho
ti me be na ne ma ne mienu ne me ba keto na wo hye machi no na eti ho no na mba na mbisa sa na ti ke we no se one sister na pie na so ma pie o mo kwahen na o so oni onim ba bi o kwahen ti njam ko pe nsu bi dwale na be pem ba bi dai se ma didi se ma ya dai o pie ko wa bla wan ka hwe an che me so ya sa na mbu afu ni nti no ma mfele no na me dama ade achi na o bae na se me ni hwe ka de na o nipa nyame ya adom akwa ba se hwe anya nti wa ba na Akoma FM edi be 1 month no wasi da bi ni se na esi yi satan so honam mo aden se wonya sika kra me yemfa ni di ena wasa akọfa ge baako wa bra wonim se wone wawo baako mienu go sanyem honam mo aden sika ni oba foforo dampa so ena eja ye ho kire ye nti bi wo ha se ne ge foforo bi nso eye koko nti osore no pa na no akwaji koko ni se bi otime kyekire bi aboa no benu ani ko se nye kuma no de abesi wo wose aduane ni tina sa de yakoso no na misu koko no me nhya da mpe menye sa no medi a na me bofono ma ese kire ni wo mi nti no medi a na me bofono me mpe enso me ne den enti a kire na mbehu se ne ge e na okwaji koko ni fi no ho no ba nam se ne sa na te de a koko no me nakura ni bie e na menim kwan ofa aso so okotwa abeti o se de ni wodi ye e na onya skanti me wa na o se wo kwa akoto aduraba ye nyinyi nsani mu na sɛ de aho kyerɛ ni si ɛdɔɔso no ntino me kasa me wo a wontimi nhwɛ me nti enyi nsan ni ntu ɛnam sesa mate wo de fa aduro ni ma me no wote aduro no wo de ma me no wo se di nsuo ti nsuo no wo de ma me nsuo na chi se na me to aduro no atugu ho sɛ no wo hu se ma to aduro na to agu wo se na da bi nti aduro ma kwa akɔtɔ Akoma FM to aduro na to agu no ɛna wo sa se aduro no wo de ma me to wo de ma me na me de aduro no hyɛ me katere ma ase sama no wo se ba wo no na me hwɛ na me ba ma num ti oya odan ho sia na me pie ye na me se me kwa akwadwo nso no wadi machi e ba behwe se no kura se me kwadwo nso ana se me kofi aduro no ti me wura toilet no sha me kan pono ni tu na me yi aduro no gu toilet ni na me flash ye na me ba ya de a chin that same time e na wo de aduro no foforo e sa ma me sa me nsa no ti ano so me ye ne sa na me kokɔ yitugu ye ti me kɔ yitugu ye na wo hwa na obi sa me aba afa de wo se an e de na aba nyinsa na afa wo mahu se moja aba e na me se da bi Akoma FM praise no ma me o kan no wo se den na me se o me so medical afrem ma me se de e koso ni ntino ya hwa me twa kwara ahwe bi ko kom de me dodo ti wo mpa me papa chew na me mla ti no aka ma papa ati ase ba nam ka me peda me boa me ho na me di aba enti wo ya me hye adwale ya no wo se aba e na me hye da na me se ma ya ase ya me ya ti me dwale bi na mbe na ye se apaka me niam si dan ni mfinfin ho na apaka ti ke no apa aboa me niam ano e de si dan ni mfinfin ho no ana mse ya no wase an o de ene de manya ka eska nti edan ko ma me mo ho ana mse na me nkom ma me mo se ene no anya ka eska se ko ma me ho ene ho a Akoma FM sa me minim de ma ye minim sa me no maduro bia nti minim sa hwe enso nsisi wo nim sa bibi besi nti na o pamu wo ko ne ko wu o ma no mo fi ma me mo ho de ya minim na ho am ne me tika mu nyina no afle bi sa me aba sa ko pim se mbeduru ye ti me beduru ya na me hye da na me fle no na me beduru me ma me mo ho ana me head after am ka chen sa aba no was sa na me se an no was ne ye de nyame asinti e kaka me sa frɛ no ana me se me kwa me ka chen sa aba si wa fa no ho adi ti sa na tie de a be ka chen ne se ade no aba bata se me ho yam basa basa nti me pesa me kɔ hospital ana was you ti be frɛ no bo na ma ne me ka chen was you ne e kwai ana me kɔ hospital me kwa am sa fa Akoma FM enti se na yesa wo ye de oba oblemi scan na me di bi nsu ko twa scan no sa ade ni nyina ba ti e kakra me sa frɛ no na me se me ko twa scan no yese ya akam na moja na e ba fa ho kwa ti yese de da so wo ho ti yese me ka se me ko yi age se me ko ye DNC ye no so yese ye ya enti mi nya dai enkonko ye na nyinten no wo ho ena no so didi mu ana me wo ye ti me wo ye no eno so sa wansi wo da moja so tu me that day na me wo ye na moja tu mi ama me ma me sa bo ka 9 million e wo ha 10 pesos kra wa ma me tua me yi se no mo se ma sete enti o mpa so o mopam na se na me wo ye ni moja tuo ni enti o mo ye ho abi na enti ho na ye den o mo ka so mo pam e be ya me ja mete ya o pan enti o mpa so mo wo me pan no ye 100 cedis o mbe wo me mienu e na o send 100 cedis ma me mo na o mo di tua pan ne ba ako e na ma me no kra wanya pan mienu ni sika onya ba ako pesika e na o de send me ma me na o mo di tua ba ako e na ma me tua ba ako na ya o mo de pam ma me na mba afie me ba afie ni nyina so
na oma ho ono nso ahwe no ene nkakra wo ha no odi bia ba wo ha no odi bia ba saa na me ne wo ho no enti me ho chene kakra no ena me se da bi boy no me pe no enti saa na ebiem mesan wonyem na akonye koyi gu oto nro ma wo no ye pese wo yi gu a wo kwa wo ye ka bia ni wa wotua ye pani 200 Ghana cedis ba ko pen wotua de aka yo maame mo woni ma wo de kwa wo hwan na totoye ene o totobi na maame nso totobi wo maame mo to fa because wo maame no papa di kakra no nso di kakra na ye nyinsen wo do no ba cha na me ba ma wo kwato se wo ba foforo da ne mpaso yenkwe eti me ye do me sa ko biem eti be ko ya do e de be ko no oba na niema nyina e wo dem ho se kokowura no na ne niema nyina wo dem ho Akoma ate se wo ne te ti me kwa na me se na niema ye no se o madam fu yi na se no onim se bia minim sa ne girl no madam fu yi na ba bi o mote no mo dan ne so hapa ena wonya ba bi amfa niema megu ena wo de be ti me hu girl na me kai sa gay die enya polenani na polena so ya girl ena wo se ne rai so hapa se ni se na de wo kan ya na me se nya hwinti feze na girl na baaye me koye na girl ni ho ti girl na mom na beto me sa me mete ho no so owura ho na kokowura no na nimu asesa ena wo pie me nimu asema one boy no ti ike no kokko kan ya ena girl no koye de ni girl na me da ho ade a chen ye girl Akoma FM enti ade a chen ye no kokowura no sa ton panties na echi wo sa ton panties enti ade a chen ye no ena obefa na niema no ahomache na ye da ho no obefa na niema no no koye okọ echimanti adwumra no ma na girl na san ba ye ode niema no besi wo ode niema no besi wo no ma so akwa woro no ho e wo curtains na echi ho afa ntoma abon mu akwa kodwale ye na so wo fie ho na so me wodam ho because me mpie nkwa abonti me pie a na me kọ madamfo na wo ye chire ho no ho esa me nkọ ba bia me hyedem na bo me nkọ mo se ma ka chem se ne nkọ ye nu ba bia o enti wo dia bomodia ne bra Facebook live Akoma 87.9 and YouTube ye Akoma 879 onua TV edem na Rabi 1 TV so edem ye nu ba bia na dia ka no kra che paw e che ndia wo tete no ye nkọ enti girl no nwumra na obe na okodware ye na me hu so aba be da bed ne so oda ho ena me so meti agbe ne boy ne ti akonwa na me se na wini penje se oba aba be da bed ne so he fa na enso e beda na bed ne so ba akotwe na kire ho na okoyi no ne beto fom ena ye da so fom na nkola no so me sekete e wo nchen ma am bed na nim se fom ena nkola no so da so akora na nkola na ne mienu no sa ta na nkola ne mienu no wo me nchen na nkola ne mienu ne da so ena ye so ye da bed ne Akoma FM hwan ne da soro ti ke ne girl no edam pane soro ene yanso ye da fom bed ni bi so wo fom wo ni ti ke ne nkura da ti ke ne nkura ne da e fom na girl no so da soro ti ade a chen ye na se da bia afa de fi wo na girl ne be da ho na am se na de ekoso yi de sa na ese no me boy nso me pe no me kwa kasa esi ya oni mi beja nti sa na che de a me nkan nti twa de twa se me ne girl no eye free ni enyina ye tena edan sempa na me tene sa no ene hwa me ne girl ye free eti ni ane me no kra no kokowura no ye be free enti mi bo first day no obeto wo na woni we tike eda form ne nkora no no da soro no ade a chi ye no na no sesan ansesa se de etia na etie woni tike ne da form na ge on da soro na turo bia wo hu se tike free form akwati atompa so ba de bia na me hu bi sa ada nka se me hu bi sa na me boa me hu bi sa ada na ahwa de no mo ye ne se me wo hwa bi wo hwa se wi ade be ye free no na to da bi enyina enu aduane bom eye bibi ni oba na se ye wo hwa se nye so obi na be ka kire wo se e bia ye mienu no ya akorafo a hu da wo be ka se bia ye anuafo ye to spa ye to lud ye bo game ye bibi a se oba na se ye wo ho no ma wo be ka se enamfo ana se bi kura anuafo enso mam ye no mo friend be ma ba ko no no eti se girl ni ho won wari mu bia nso wari ye mu bia se girl ni ho a na girl eton panties nti ada obekọ no de sa ada na se aduru me so ada nso a me so e bia mekodwom ana se bia mekọ baabi na se ono so aduru ono so enti se sa na ye de enti we pia like who pia na wa ye den wani we na da se me so me pia e ono so pia na one me so mada enti akọ so a che na se sabre na wo fie sen sa time na menya 18 e kọ so a na se da bi
the Akos with the boy inside the way I am some crown one penny because what penny again, no, no free hair, dear Intina. Won't me cram and enquire that now down for be one, I say, but I'm into me can because I'm a pen, me things I can't. If you're better, me and I say, there be beside to make the son edge. Me ten in China and think I can't come to there be me come, mammy. And I'm me pack him in him, now me buy it. Me buy and I'm so boy no come permit. Yes, I'm a day, me pay me baby tina. By now in country and say, me need a jay. What cram? Me crowd say me come man walk a cra. No bomber come. Aye, or boy a come, say me na and no this cabin, my men, I mean, wait, and I mean in a so no so the man no so bad no am in a until the other quack would dinner. Probably boom about Benoit. Sandy, I did to me farm and me through one ma be ba be my memo honum. And na me be she a blebi. Me be she a no so say wo but o pese wo ye den o ware me o no say bi wo ye sremuni. Ya bondin. Baba your friend baba. By wo yere o ye sremuni enti o pese wo ye den o ware me kan yere wo mu de o mu ware mienu. So o kan sa na hyase na de man ye de man hye dan fa ma adwena ma no na me so man kan kye ne say me nu obi e na wo ho me say me ma no papa ne ma ye den me ni na jai. Enti me nko na mete no so okay ne sa na tie de o be ware me. Enti ya na me fa ma me pese me kɔ ne nkyɛn because na me do we na go tike. Enti na me pese me ni we say no be ye bibia akɔpem say wo free tike ho no obehia baba no. So na wani sa wo tike ni so. Wo tike ni so. A je se na me do ne pa. Enti ya sa na we say ne kan na me hye dan emfa ma adwene emma baba no papa. Na me hye dan fa ma adwene ma baba no papa enti ya kire na say ene esesa me ye dan. Meba me yenhwe tike side on asan ya baba so na oni wo kura no like moche adwuma sen we ye moche ne sen Akoma FM obi abe bia na wa ye yenhwe dan che poten say we nye we ya na say we nye tike no oka onu akasa ni ka ba na obi ka na odi ye adwuma enti ka na kwa so to da bi opon adwuma ba me na me horo ka no wo chi ameka because odi be ko bonsuo mu no enti me horo ka na wo chi ameka said odi akọ bonsuo pepepe sabe na wo kura so ye dan na bi ono so ba sa me horo ka na sa no na bi o a 7 aduane na se bi o hwe ni nsuo ama na kwa akodwale tu horo ka na ba ko no so a 7 aduane no wa sensu ama tike na odi akodware onye mu nyina mo ho ade na be ma no ntimi horo me ka Akoma FM ba cho be na bi minim die odi trimude keke no odi trimude go ho se ma mienu no epe no pa me pa chu wo tike beluchi anada na yaw me pa chu obetumi ehunu be ma yi a e ma mienu so mo ne sa no be ma ba ko e ma mienu esomo no beluchi ma ye hu no na asem we die ye mebrem ma mi hu tike me pa chu nti bra Facebook live Akoma 87.9 FM YouTube Akoma 879 FM me catch am say no better nsem na nsem no nya ante ni nyina nwie kura Akoma no de enu tu de bomode na bra Facebook Akoma 87.9 YouTube ya Akoma 879 na yen hwade ma yen nyina tike ho kakra na yen kɔ yenim edian o de beto so de edian na ema wo peti kepa because eno no ye dan ka kire me Deborah yanko na wa content mama edian ti na wo dot kesa ende na me hye de say makoma mu na nkasa metimi hu wa makoma mu se me do no die nti ade na oye ma wo ende mi akasa me hye de ni ma ade crop tia na oye ma ba je say na me do ne pa se me ne ne wo me pacho onsa wo bi bedo obi wo di BBC me wa kan de kro na me free ho wo di BBC me to me kan kire wo bi sa me do no me che say me do no to the sense say wo nye me ho ade akofo oba ye nyina yete edan ba kum ba me do no oye made a eye me ya sebe kan kire ni setike ade a wa ye mi eye me ya no me dream say be ma no beja me enti still me nka na mi si ho ade na ma wo do tike untumi nka se woni ma de ko che ade ma wo do tike sa okay na no ho ye me fe ena one me dance one na ye me de enti na me ntimi ene ni njai na ne ho ye ofe ne die ena na ye ofe Akoma FM nanim bia nkasa ye me fe na said o sitie no enso the structure ne sitie no ye de beto so de but o de ka structure no ma wo mo hunu na ye drop ye wo ma mu se de ye kanini oni structure me de me hunu ne picture nti me hu se de o sitie na de wo hwe
radio no a no hwe TV ni bia ni Facebook ni YouTube na oh no what is saying oh oye kokko na on shada nso bia asa wo ena na o saying di man ya wo de ena saying said o si no da o to ne bo onya de se bia obi wo ya gidigidi obi praw na ye onya ne sa o ye ne boko se be ya Akoma FM Akoma FM na ma me pe no enti sabe mpanimfo manimu a na otumi di ma ne kɔ ho pa debo yedi nkomo mensere e ma ne kɔ ho pa otumi sina ma ne kɔ ho pa oto no bu ase kɔ no moton sister mani abere mensere me mani bere mensere because eni me bi ye me nwanwa na wo obedia like urban street and now ye memma no a wo mu meka se romance ya what yase ase kire sen se bia be ma otimi suso omu ma ho sisi ho so ansa na ono wa kire me na o te sen wo ho kire me o me ba so no ye won me play romance ansa ene won me beda oni mada memma no bi o ma a man to me take almost so because you were back could be a friend and no bomski means what you say and no it's me say money be bragere pa na or yes and your money in abi and once per anyway me back okay and saying once Akoma FM but if you want it there be another ye that normal to say like ne ho oden ye hwe ne say ne ho oden e bia wotumi oba bi oho a ye ka say ne ho krensa ne da asema wo kan say na eye wo den tie ma wo te ka ne so no oba bi nim sa de kro do so ati ase enti like all last be say wo ya de emutwe e bia 15 minutes now even first half onwie 30 minutes na even first half onwie eno na ma wo do no pa enti eno ena was ye komu kakra ansa na ya baba ho sai ena na university oh be ma cho say ne say ye mienu ne ye ade ni ti say me ka say ma bra on say me bi wo ha minim say me nyina ade a say e bi a ka say wa bra kwan e bi o na say kwan bi o be fa so no be da be ma ne ho aba ntem e ti say me ka say ma bra no wa ma ne ho aba ne nyina obi ada ne baby nti etimi be 30 minutes and 20 minutes eh say ade say nka mi be saying oh maybe about 5 minutes and I say be 6 7 maybe was at that maybe about 10 minutes okay but said you will see corner no debo minsiri yo we yem panifo nkomo said you will see corner Akoma FM eno na ema wani je enye sika na akrokro no nso e na akrokro in which way oh say nipa de oh to da bi kra wutimi ekomo odimi ase na oro aho ana se bia bibisa otimi kra fa me share chire ebi wo kwa ye kodware otimi said you wotie na me nsu say yo mommy me wo me last morning na my kese na me nsu say otimi fa me share chire na bi wo kwa ohwie mi nsu ko si madware mete wo no onu aduane no wo ye say mi si ne ma no wo hata enti saa de no kwa akra na emma ni gye ne ho pa eno no yes ha bre no ano won fa akoko wura nka wo ho no obefa akoko wura no Akoma FM akoko wura de saa ne ma no sesan because that time na wo yes saa de we eto da bi anako na no wonya ka na bi de kwa adwuma ena bonsu nso ano ye bonsu no ye na nwumre enti awia na e wo fie ne de na yese saa ne ma we nyina ya ye ne fie enti wo kwa adwuma na yese me wo fie no ne ko di enti na won pe blessing na me mpeble blessing di enti na won pe blessing no aso wo ye boring o ye obi a like I say on kasa wo ye din ne me so na say me ni so ye shikakra nti na ma me pe we say na so no so ani so wo hye ti ke ni so ani so Akoma FM na say mo esne blessing and a blessing is so say na ti ke ni si ne me da ma di je ho no wontimi nya me sa o ye no say aso no wo ye nya o ye slow na so si ti ke ye slow oh ye slow de ba say na mi kire no say de o si ne me da na ma ni nji say ti ke no sa because who see way you slow who can see who see can so or you slow until like me who slow ni mu no ne say blessing no say de no o si ne me die na mani nje ho say e de na tike no eye me no
Sure. And see now yehunu blessing, yehunu TK. Ya baba. Yankwe. Bacho nti baba no mihia no na o ka che me so opeme no. Na am say ade TK kura ye no. Enya ade ase na ni gye me ho because opeme a. Enka girl no kura no nka o mpene se nyina ntina dan ba akosa. Nti sa na tie dia se baba na be ka so obeye me ho ade obeware me dia ne meti ase ama na meti ase ama nti me ko baba no ho once. Ti me ko ho once na tire na TK ne friend me say me hia no wo omukro mu honom e wo apa ena me ko hia nti me ko ka se me njam kla no wo me ma enima me ma me na me mbra ena me jam kla na mama me na me ko e ti me ko e no na osuma me se me nkoton che Akoma FM ti me pie se me koton che na me refi se me jam me phone ne ho ti me ko ba e na se wa fa me phone na afre number se wo so na se me su minim o se wo baba na frɛ but me ye sure se ono na frɛ no because ono no an shut down frɛ me sa ebi wo anwumre pa na na ne o ta frɛ me ba na nye sa time na ono say baba na frɛ no nye so ne baba na kasa ma na koya atebidie ama ti ke na didi baba na tere baba no no mpɛ kasa nti wo kan no say ono de wan ka bia nkyere nti me ba no na ti ke ne me ko se hwan ne baba na me baba na se na yere ne me sa ada ne ntokwa no se sa na tie de ana me ni wajai nti ko baba no ho ti ade asa Akoma FM da ne na ade asa ho nso nya ka mba ti yedai ne anadwo no ekon ya ma ade echen mo ani odi me na sa ebufu so enso wona me dai ena ajade echen no beja me kwan no so wona me jai ena me ko mba mi ti onya kan sa akire me na me si so wona me jai ah woni wagya no abedi ba ko ansa wo ko ai ene so mi san ka ma ne style se be fa ne trimu da bi o se ba ne sa dia ma ne style bi e be fa ne trimu dia wo fa ma ne da enti wo kokra still wo kai style na aye ne so o ma ne style bi e be fa ne trimu wonim ti bibia na foforo bi mu ma no style se ben wonim Akoma FM ni kire me style se no me say kire me hey enwunya papa e man girls ni bi wo eni awarefo ma ni bi banche da we bo eno nko an wo musi ho na wo ma wade eguo krofo yi makwan ba no ma no meje wo kunu no ma no na sister wo ma ni brabre wo kan ye ma bi atwe aba ni na fidie no wose ma metie bi eno na boa wo mu ni mu hui ti mu mi ankyere wo no bi ene san oh mami se bi wa odu be kuntu no ho ebi won so a won so betina so tena so face no ebi won so a betina so ada no wachi ama no. Okay. Akoma FM. Okay, enu bi o kuntunu ho. Ebu a otan so na wa face no. Ebu on so a wodi wachi. Eh, anu de anu so de san. Sa otina so a no wa da ne wachi ono de animu se na wo hwe be bia de nine ko no. Oh, okay. All right. Matias, yanko. Ezi baba na kacha me se ope me no na me ti ase ma no. Ti me ko ho no ba e wo kacha me se waja me ne de na ye se menya chance say meko baba no akuya so betimi a no ba demonstrate ya che ne de wo ye ne machi ho no akuya koko wo betimi a no ba na de wo ye ne machi wo de wo ye concert bra na wo be kwa kotubo ke bi wo fie so no kra wa man sa star ni bi that wa abechira oh the boy yankwa yes ana say menya chance ne say me ne baba betina wa abla obi aha madwene na me ne baba no wo ho ti me ne no wo ho no o hwe me kama a che say na me ni problem bia so ma me ho to me ankasa na o ka tell me say ne nkola na nso no yes ana me ni ti ke ne ntam te na say won tene no ho papa enhwe wo mo nti o ho anu aso abla musika baba no ya nkola ni ko school a o mo musika jisa man ka say e bia nkola ni hia si ana say jisa me kwa man ka say me hia sei o de aduane o ye kuadwuma o de aduane nyina abla mi wo fi atese na me ne te kama te sa walefo je say no o wo yira afi na no so pese o ye me ho ade ezi o de beto me kwa na o to me manim say me mo mabusuafo amane say o pese o be ye me ho ade nti me kan na baba no ba chan wa wo yire wunim se wo yire wa ka kire wo but still now obetumi one person na tina ba chan adan ebi say na ti ke na ede ye me no na ye me ja nti na me pese ebi a me fa baba na se me ne baba na Akoma FM ti ke no ho adwen ebe firi mitirim ama se na me kɔ no ho kyena me kɔ no ho ni nyina agyae me pa chu obi ma me style na wo ye eno ni ye dem bi so ni pa kron se 33.99
style no eno ye mu de ehene no meka bison pakro say o ma tre kuntuno no de menu say say friend doggy na de wo face no de na de wo do achi face no na wote so no wa achi face na eno ne 33.9 no 33.99 hey boy sani e friend no Racho minimum mo na eka wonim ba wo ye Akoma FM na o hia no wen oh me ana me hia wa na o hia na so ono na ka so ope bra wani kakra na kasa gumi me ba so se on say bi wa sa mu hia sa na style na kasa timi ba wa bra ene obi kra na be kire wo say neti ana say neti enti eno ana bae nyesa wo hwehwe o movies but said ye na osi ene wo da ma ne ye wo da ne ade enti na ama ope like ope per sex and I say although no da man ye but oba umpe ono no side ne de na me pe but say me ni ne entamte ne ne de na me Akoma FM because obi entumi nya mouse said ye no oye no woni baba da ye baba ye odi ani me ba cho mu free togo omo so de enko mu nunu mu nro pa enti difference ye wom na ne de he oh na eye pe ba je say we say no tike no said ye na wo si eda me ye me no ena na baba ne enye ne sa so na me pese me ji tike ne ho adwen efiri mi tirim enti na mma si ma adwen pise me ware baba ne se be ya ne ho adwen be firi bitim because onye obi a obe ware me okay ma me se wasembe na to aso ho ma me Akoma obi o wa sometimes wa ware but so woni ni kunu kura yes sexy a o imagine ex boyfriend bi said he was sitting in da and send it to me man when sane no send na tie e wo woni baba de no first day ne de eye me sa eye wo saying eye me sa de me kata mani nti me sa de asa de me ni tike ni mom na e da no ba ye free wo ko ne de send ma e na so ma si ma adwen pinti no na me ndwen ni hu bi e na me ne na nka e wo ho no nti first na baba ni wuhia mo ni first day ni de na ye me we imagine tike Akoma FM e na me sa de na wo ye ni nti no na ama asa ne ho adwene no me pese me yifiri me tiri mu ankasa na me ma me ho another chance se ben ya metumi akoma nim because me ntimi nya hwe me dwen ne ho time bia bi wa kra ada entokwa besi no ada ne me nidi me su saa kopem se ebia ye bekasa ama makoma atome ye eni ti ke wokura bula matali wo yo say wahunu we ya say ayo okay afene mehunu yo aya Akoma 87.9 enti bomodia na bra Facebook na nso behwe bia YouTube na behwe bia bra ani asai we dia kodo na minya kwa na de wo utu ya adwenfi kwa na wo tirimu wotu wasa do sa na kwa wo so bra na be ka kire me akwa bra na awie de no ho aba na Maa Akos ye me pa cho bra Facebook live Akoma 87.9 na YouTube Akoma 87 na we dey so wunye bi da na wunye bia na kire se TV na wa adwiri munye wo fan ha we oyese ya e ka ni nyina wura wo mu enti eyesa e ka se de emwa we yi no na wo bonse ewura wo na ewura na wo twi foso oboa hunam dwe nyina ye san wa adwiri mu ye ofan ha eye wo wiese se de o si dado san star way eye kama enti na want to die tablet so ka brutal wo de akwa nkoye bia na ka so so ko na du mo mic no Akoma FM oh ene na chese debi o debo ene so de benisi abre no ene na chese bu de bra Facebook live na akua begina na o cheche no anasa YouTube Akoma 87 na we ye de share de na ye de tofo na ye de ye bibia bi make so bia wade egu ma me se wahunu ma me we de ye simple style yo se wahunu anadwi over to you Jolate debo adawro ma
you see what better mo ba ko edwane sa papa na tie enti da bo first day no imagine TK ansa na hotimi asane o enti woni sesei woni baba na atwempena wa wo phone mi so ne baba atwempena me ba cha yenkwe enti me ne no ho no na me sesei no enkola na ye mienu na ahanum so asetena no adwuma bia ni hanum sa meya ebi kra na me de be support me ho ana se bia bibisa enti sa na tie de a ene me pese o de me kotu adwuma m na me nkosua adwuma ene o sese enkola no so e be ne den enti sa na me se na sa na tie de a na TK ne so medika na kasa se enkola no me pese me ne ono ni TK ni mo me betena na enkola no ye de o mo kɔ boarding school na sa ijaye ni mu kɔ ba ya ni ijaye enti me kasa sa na tie de a na TK no emefa nkola no no mfom nkɔ boarding no se be ya me so me de metimi akwa akosua madwuma na me de kɔto o papa manim na o share da se date yo ba be fa wo mo na me de nkola no ba be hia no wa afida ase na obeje wo mo de kɔ do mo kɔ na pani no kɔ 5 years na keto na so no so kɔ 4 years na o ba beje wo mo do mo kɔ ye ti o do mo kɔ ye na me so mi baba no kɔ pɛ be pɛ dan wa afida ase na o san de me betu adwuma mu na me sua adwuma no wa afida ase na se TK nso ba be fa nkola ne de o ma ba ma se ha se na me so me sua madwuma ti adwuma sua ni mu no na baba no minim se me tu free ho ni nti o se yo na se ehwa no o de hwe me no na asesa ekofom ebi wo kra na ska na o de be ba na se ebi o de aba se week na nsome ti ebi wa me fa fom e free askole na me ti askole na ma ba adwuma no wa afija ase me pon ana ma fa fom ko me ba adwuma na me master ma me no aduane a na ma di bi na wa di bi enti ene se won so pese we ye TK na emami no na benum G capsules no ye de cap bi abutu mesha no so hwe bam yensa na de anum G capsules mienu anopa ne anwumre sa na mu san ya de ya sesei esen ye mani na ya mutu Zahara man capsules bema ya waye mre na do bena Dawudi simu na akoa no mesra wodie no ebegina so sa hodwura na about ponko enti wodie ye Zahara man capsules bema no bi e hindi e ba mesha malaria fever typhoid ne diabetes e balance ba blood pressure no perfectly na enunti no enrei Zahara mesha ne G capsules Zahara man capsules hindi e ba mesha drei enkate broso yasano soro okanshi draglin heba ne pharmacy shop mu enye na tutumirika ma na moto ne koto bi bomode na fe Dr. Mua na ginchire mu fufuro bi awo efri ne ho was 0246 348334 0246 348334 na ene doctor eni enkomoshane so ema me ena wie se features bamboo toilet roll de enu ani toilet roll ekọ ne bo ne da fam enra me toilet roll wo ayi traffic mu ni abobo mabuo na me na wei me kwa na mkope features bamboo toilet roll se kama ne bo se da fam to se de features bamboo toilet roll ne be yusio esan se ye de empempro na ye ya ask chemical bi ne mu a ebe ma infection ne ho ne ma embre enu nti wo de 2WC ne mu a enchoki sorry afie mu companies no ye mani ko school e features bamboo toilet roll enu an ye taw enu an ye be use e wo fie enkran ena wona wo pabi atu afre 030 2224843 030 222 and 4843 kumase na wo fe 0550 000 990 0550 000 ye wo a block B612/8 Atankwa Kwashe LP North Industrial Area wofra wonsa ebetumi akabisesia Dr. Mafo Fertility Herbal Center awofie ne Dr. Mafo me pacho enese wopeba wopanyinsai wawade na so nyinsai yi ema baby awoso okro eye Dr. Mafo Fertility Herbal Center enu achi ebia na oba wontimi enante benfie mienu kwen akora ne ntimi nante waye bia di nretutua na mani bia nom di bia fadi tiri so de se ye bia waye na so akoda na nante na wontumi enante ye abrochimemu na wo Greater Accra Western Region Central Region Upper East Upper West bia wo bia no bomodi ansa wo be friend Dr. Mafo na wono no edin komo kire no body situation hwere picture no ekire no doctor no ankasa be hunu adura wode ebe ma wo na wode amakoda no wo kumase bia wo bia pese obe hunu doctor se eye awo na wo pe anase oba na opese wonante a bomodi awo atonso esreso
atie bisaba se wo ben Presby school no Fred Doctor e was 0244 411099 0244 411099 debo yento so nema me vim ne contentem kakrama because asem na ye ka no ewa part 1 part 2 part 3 part 4 yan contentem won wan hwa ebeduru asem no so mu ye rem emu no very interesting obi apeso betie bie na etimi etunefo so atias enti yen contentem to say ne case we yenwie yenko enti me besu adwuma no na se baba no hwe na wo hwe me no na ekofom me ne kan ho asem na minim se onim se bia maba ho no me san be ye me masema na se bia bibisa na minim de enti ano wo yesa me kan na maka and I'm saying na tie dia ne ntina bi because said o si ya me na yesa na time bia no me ba adwuma na je say ada me master no aduane na eden na meye enti sa na tie dia me ni beja na me fe ne ka kire no enti me ka kire no wan ka hwe no wo ka te no na bla bi nso ba ya adwuma mu ho ba one me master mo ne adwuma ye fo me na me nimu no ti oba ho said o si ne adwuma ye fo ne ye no na wo bobbo wo mo na wo bobbo wo mo santi na me de me one me nye free ni enti no wo nya mi bisa no oba no say Mata no akola we di ni pa foforo me ba chon onu se friend e friend no kwaku mensa yenkoi enti said de wakola de ni hu si dru di obeye good pa on tesamo enti sa na tie dia me pese me ye de me ne netena enti ya aka bi ma me na wo mpe me na me se bla me pa chon me mpesa ti said de no we na me fin so de beba me so na me ka chen se me mpesa enti achi okwa na master ka chen me se bla no so wo pew na ono kra no ye restaurant wa ha enti said de oba ya na usi ye no me penesa into one the obemu aduane a obeya good always cancel into the tia se ne ntra na ye kura aduane na ye benya bia di ti me o kan na me say okay mate se ne common ne me na me ba na so ma me sa ka ko fie di a ene ye mete ase ma na mete ase ma no na me no ho nti ne aduane de ultimate background ma bi so aduma efo ni nyina so e ma ye di me pon a no o ka nti me pon a no ma be fam no odi me ko fie ebi wa no pada ma manta ma me friend so okrom nkwa de oba be fam no odi ma ba adwuma enam ne no nti said the oba ha no osi bobo mo nam ka kire say so when jai sa de na me ni bejai because yes na me ferry omo nso ni mi say me bibi no ti yes obobo wo mo ana obobo adwuma yefo no obobo mo hene wo mo to ana obo mo to bo nso wachi eni na say asere na ebi wa ko obi kwara timi say de wo so ne be mamu ka tan say me mpesa de no say when jai sa de na wo ye na me ni bejai ti me kan ene de o jai ti eni be 1 month kola o say adwuma no kola de adwuma na usua no me pese ujai na master no kola no wonye nti me pese ujai adwuma no ena me se mate ti o kan asa na manyi ano na me se mate ni oyi bi firi ho na o de me ko sua adwuma no ba bi foforo ena me sua adwuma no ho a ti adwuma eti ye ti me ne no ho na afi de asa wasesa o teteme se mi kofie na me wodem na me bia me hyedem no no so gina me mpoma achi se wo tie se bia se meye ko se meye den afi na atete na do so me fa ha wonie de bi ka do ba ho na me se me everywhere you go me di domiti me kwa akoye bi no se ne ono so ko se won koi me tisi ani mu ho na se odi machi na me hu no nti be bia omu ye indomi no bench bi si wo me kwa na obi ti su didi nti man got na ho na taxi bi si wo na me ko bata taxi no ti se wa hu se ma bata ka no ho se ya so atamontam ho abo ne bo ene wo chini peme eti we no ye ntam ho na no bisa hu asomasi ene wo bisa nti me ye indomi me so me nimo me ye indomi ni ambetena ye nimu a me didi ana me hu se oba na se de osi ba no asede obi kura na ahwie su agu no so ne hu wo so na se de osi ba na me se hakoku na adan wase hefa na akoye na mse hefa na me koye se me ka to se me di indomi na me kokoye waso obua me ba ho na woni ho na mse ehwa na me gina me nko ba bia na adan na wo yesa na asa abonten ho no zo begu mani ma sam be wura afi na me di indomi ni kosi ho me ni kura nwe na me di kosi ho oh na adan ntokwa no abo me minim na me so me bo ni minimu bi ti en na adan ho kikiri na fi ofo no eba adam ho na o mba kra ma nko na ba nto muntimi ntie ntem ti bla bi otwika ho no ne bai to be na obeto so no na bla na be ye ya no obo da bi wa mo me de bai obi ayire ne yonko atale mi ko so why said yen say me hefa na me ko ya me pese me ka no kora akire no eti wa mia me mene say man ka ya me ko edi obeku me ana me so ma yire na chain dan ko ma yire ni chain ni na atale mu say na obeku me ana me so me mia ni bi atika eti na we ya yire no yonko na nti bla no ne fira adwuma ba na otimi ba bet ni sheda ho na obe 30 minutes na obi antimi nti
enti ya na bla na be no be pata na mse sa na be dia na ekọ me no ntina biem na me papa kola no de me do ntimi ntina ne nsa wo mso obetimi kra na onye na wo baba betene wonsa wo mso nti sa na tie dia na ekọ me no ntina biem na me ka so won kon de okoi to okwa afi de ade achi a we ba ade achi we ba mo me cha wo so ma manfo se o me kan cha me se de oye no wa anya de wonu ne ho etimi mfa nche no no obekan ya na msementi ase nti akire na obekan na msenye hwe na msate ase ma no na me sabre na ne baba ejai me ba chan na meti ase ma na ti de no na baba no se ja ono na de me kotu adwuma ni mu edan no so kra meti mu no ha wo ba ho no mo beda ho no ono na hai sa baba na hai dan ma wo baba na hai sa dan ne ma me na adwuma na wusua ono kwaku mensa ne behu wo no baba na de kotu se adwuma ni mu enti aya sa no na de no baba ne frɛ me ti wo frɛ me no so kwaku mensa na ba ho no ma se wo kɔ se wo bo onko akogina ko mechi eti de no phone na baba ne phrases na ye yam na ngita phone mi no yam ba ko na touch ne de baba ne to ma me na yam ne so na me ma me phone dada na me fa de me sim ba ko to so ntia no so no phrase ye ti sa phone so an fan to loudspeaker ya na onte de all kind papa nti de to loudspeaker na me tie se na ogina mpoma na chi no oti asema baba no na frɛ wo se na ogina mpoma na chi tie asema enkoma me ne baba ne di nam se phone so da loudspeaker nti no na wote de baba ne kana baba ne se nti ampampa asa woni magai na adame hia wo de je se ne bidu ba ko nam se me de me mpesa na wo di bi ba ko so obi am magai de nti na so manu ensi no apempono no awura dem ho no mo beje phone na free me nsema didi baba na tem ti yes ano opempono me sorry senka me fa me ho apie nti ma apie na nsuo wo abedum kese mu so ana me de phone no atu nsuo ni mu na me ne no ne nya asam keto so obebu mi nyina ma se de ko obo me na me tini ma chichiri mi tisi ma pampam na me nwini sane gu manim se na ne nsa ebo onwinim na se ma police for action me wo abo mashum me kwa me ka so abo mashum je ya sa no wo suro na okọ enti okọ na ye kaka na eja oba be pa me chewa nko wosi nkomo be na baba no wudie na baba na frɛ no se ti aya pampa sa woni magai na woni magai kwa me de me ni wunyaye enti ada mehia no medu ba ko enam se na so hia wabonten no aso akon to abonten edwom no akon to ana wo ta kofa ne da mu pia abonten ba se da bi eto ka sa ada se ye de ye nti ama oba be ye sa de enaja me ne no ewo ho no ma nti oba pa me chewo na so oba pa me chewo kra me nti ase nti sa time de ekoso nyina anso no na menim so wo yere se no wo yere a wa hya ne ka wa boy ono so kwaku mensa ne so hye ka wa se wo ba me ho an wo yi ka wa ne de atie me masa ne so an kan kire me se wo yere me de na matene se wo yere pani wo ho a wo ne na wo mensa but o magai na menim se wa ware fofora one ne yere no ene wo ho no enti oba ho bia na wo yi ring no enti sa atman to kwani mu na betse se wo yere owo yere ntokwanim me ye behwe kwan a wo te se owo yere no se wan na ka kire o se wan na unu ya 3p garlic mixture ya mansan agi atum wadro ye de one garlic na ye 3p garlic mixture ene ye de vitamin C agum o pedro ye natural ye fancy aka won ye fancy jaso a 3p Eric Ayin Krasi 3p Abreje 3p Star Heti was 3p me ma me vek me papa Mr. Bosompem was 3p Sister Evelyn Danso was 3p Sister Diana Frempon ni kunu papa bi was 3p ABC immune system no stroke ne asthma wafuna ye kapojo so tentem ne titi wana jo ya no ya se ya oba ko fichira wo pedro be beast immune system na eye 3p garlic mixture benyabe he wo dani e ba Mr. Colena Capidan Angelos Fepiwak I was 0248 928824 0248 na Emma was sa eka 3p garlic mixture be Rocket Clinic Limited pakum ye memedro e memema gina so say pe me boy dwuma 24/7 Jenica 442 oba wakosu kumemu onye enka ehwabie white ajewa boso nya Jenica 442 ense eidebo ehonya enka kwaku mensa nkobo nwa twede wutum so ma ni bedi anko because be ma wo yere akoti aka ne sai cheke so na je se wutum se ho chepa Jenica 442 adaworo ma ven capsule so de eboa wo wodwo so tentem wodwo so no yase
eya wo ya odwonso ntetenu titiwa najo oba no bi bema no bi prostrate no metformin capsules de aboa mo gye de afrosane ni padua no mu acute sciatic pain wo to asege ririm fa na mbro mu kosi fam da najo wontumi na arthritis mo amoye adwumade agudi fo ma ne mema no mu so mo gye eya metformin akokra ne abrewa no mu a wo mo ko jogging rocket clinic limited wode pakum genica 442 ven capsules any metformin aba no wonom ewo kumasi alaba abu station woni sikosiko house and edition mo frɛ 0248885040 0248885040 why and ka kire wo sakwaku mensa ware ba cho mo ame no omusua adwuma na bi na ka kire yankwa enti omoka kire me nam se obi a wa yire nso na wo se hwe wo hye ring na se oba wo ha em se oba wo ha no wayi nam se na ne aboyi se na ne tiri mo osum eti no oba ha no wayi ring na de utimi yesu na woni mi se baba wa yire nso se na wona nete sa ono ne de se bi o yesrem ni nti omo de omutimi ware dodo otimi ware bi ka na yire enti ayense anam se da bi ne sa na tie de o yire de ana me ne ntina bi enti ne mekọ me maame mo ho kakra by man kan kire no se mehu sesei enti me kọ me maame mo ho kakra enti me kọ ye na me kodi be 2 days mu bi ye obi ti ma no edi me wo hwa no wa frɛ me wo he na me se me wo me maame mo ho no mo se wo boa wo nu maame mo ho bia na ma pack me ne ma kwa zo anga me beba wo ozo wo nu maame mo ho bia na me se ameni ho na me wo he ti ho am de me kate fon na me fa me ne ma na me kɔ ye ti me kɔ ye se na me na bonsa ho watu ka ye ba maame mo ba be kese me wo ho no na se me ni ho nti obeduru ho na maame se esi e ono kwa na ekɔ se esi e okɔ ene o se tu ka na obae won ti ase an ye ho na okɔ ene se ne baba sa akɔ akɔdi enti sa na tie de a ene baba na ne amini ni bewu nam se woni na wo nipa no kra woni mu no a wo ka so oni ni bewu no ne sa ada ne ntɔkwa ma me ne nam se sa akra de ne me ne kra nsa ma ha bi me kɔ ma me mo e ho de wuntimi ma me ye de wo ye no ti ne me gya adwuma no na makɔ ena me gya adwuma no na me pake me ne ma me kɔ nso kra ma nkra no me pake me ne ma nya na me san kɔ no ha dan ya ma wo na se baba dan na baba dan na mu na time ne kra nso ena me pake me ne ma nya Akoma efe ti me kɔ me ma me wo me wo ho di be 4 days a ho ba fi o bebi sa ma yesi matu ho me kɔ me ma me mo ho ena ne o me wo ho ana obae no ne bra bia na dana ne ye ko no be patanto kwa no omumienu ne bae no ajo obe no be pa a che se de o ye no wa anya de na me nkɔ ba bia na o de atom se makɔ ba bi nti o pa me che me mfa nche na me nsan ne ntina na sa atan na me nim se menyim eti ya na me ka che nse me mpene enti won kɔ me dwene ho ti okɔ na kire be 1 week na hu se menyim no na me frɛ ne ka che ne se o de anya hwe so abe pa chew enti me de me de ache no nti o me ntina nti edi be 4 days am sa frɛ ne ka che Akoma FM enti ese ebe nde no so wonyim de ase ne de nyame ase enti wo ana fune ese na adwuma na me ne de ne mi gya adwuma no no ase owu de ne gya na me pɛ dan foforo na ma pɛ container ma wo na ba betena no sa de wo ti ano a wo mmele no asole akɔ ba bia na me se mate ena gya me wo ma me so obɛpɛ dan no so wo mpɛ dan no na afi ase obi a menyim no so time bia na baba na se na okra nti de ba ade pa na ha wadwene sa ade bia wo de baba asem edwa masom sa nti me na no ya akakra na me nkasa no obi a na menyim no ena ja ye kan ya na so sa menyim ti anya hwe me wu wi na me hu kwan ya me fa so eti mi na 5 months no ma mi skasa me ntɔhwe na me frɛ sister na me ka kyerɛ ne se ni na ekɔ na ne sister ne kan no ma mi skana me kɔtotɔ me niema ne me kɔtotɔ niema ne na nyame ya adom na me wo ye me wo wie ya no hospital ka oba betua eye bibia me wo ya minya 1 week obɛhwɛ me ɔbɛ na ni agye kama ha kyesɛde na sɛde bi asɛsɛ wo ye bia no ɔhwɛ me a ma me kɔ asɔle minya abosome miɛnsa no me kwa sorry no ka chem so ba betu akura didi so o ma miska se me nkototo eniema se bia ahoho na odo mbeba no ntimoto ne din da bi edin to na amaso edin to ni mu no ne me kon ya ma na awotwe mienu ko na awotwe miensa no ma miska na din ntina din na amaso abra wa mo skasa ko to ne na baba asem ya chese me de onya te sa da obefrɛ me so bi obefrɛ me na ma amfa me hye baba ho the 2 step kwa ha say what the ne numbers agija nipa bebre wo ye kuro no so ni kuro eto aso nti se obi nya hu se me kwa ha na nipa kuro afra no wabetwa mu me fa ha na nipa kuro afra no wabetwa mu enti chese ba bia me ko bia na amanfo monitor me ema no ni afra na bonama ne enti sa na no ho ye sa ko ho enti na edi to no kwa ma meto edi be bosome na me so me sesa ne ema no drinks and emo ne anwa ne de mi di ma de enti drinks Akoma efe ka ho no
ana na obi nso awo no so kwa asole na me sa drinks ni nyina na me ton ma ni pa koro no na me gi sika no ana me didi ye nti akire wa sa be kan no se nya hwe ma di kura na nya hwe obesa atoto nye man foforo so wa atoto me kan wa enwa edi me nya be 6 months na kura ni me nya kwa nya 6 months no ana oba ho Saturday and as a Friday no oba ho Friday no Saturday Sunday and okoye oba ho no nso a se bia nka waba wa asem kula fie no ka esa okra na bia Saturdays na be bande oba akonhoma no o ma akonhoma sa no pa aduane free awia free to oba o ma me mo ba bia no ma me obeda ebedi be 3 days ada wan chekra na ebi oba no okọ be ma ware fo no otumi bedi 3 days o ho ya wase dia no ka kire ne yere asa do o friend na me wo ho osia mi wo kuma se me ba why na friend yon ko ne yire no friend na se e bia mi wo kuma se me ba se e da se me ba na se so oba no so nim so a businessman ti on te fa ko ti o kan no so age di ba mi nim de se o gi di so woni ni ho de se mi nim oba ha o ma kon homa no be di free 3 days we say 4 days no be di no be di free no okọ enyo no ne se o skai ba chan eno ye stingy sa no oba no be di free say dwa no be di abrem se mo ne anwane bayre no be to ablem a minim se wo de tape to so se wo hihye se bia se ne mi di bayre ba ko e sha nyame adon mi di mu 1 cup enti se sad days na wo hihye no se anso a minim so wo hihye ni tirimu nso se se na aduane ne sana me ka kire na ai eno anu aduane na se si e wo no abusuafo adi ama na san na me se ade ba asam na wo ka ne sa wo ba ha be di free enti dia so nti na wo de ade abrami a me ma me to a me no na me ninya no anam papa to a me no nti e sa papa be te ho asem ma papa bufu se sa na te dia kwa mo ma hokola bi enso obeya ne dai o ka nya ade ameti nti wanka na me ne wo ho a ti unya busumi nsia no Akoma nya busumi nsia no ena me call say me kwa akoye miti oba ho na okoye no me call salon say Monday ade che Monday na me call salon say me koye miti no say Monday ni so no obe send this car ama me because oba no ama me scan okoye nti Monday no obe kwa akoye scan no send bi ama me ena me call salon ho ti me kwa no pa ma ye aduane awia ye bibia bo be 11 ho na me call say me koye miti me dru salon ho asa bi twa mu no na ohwa na ayi telephone no wires said the one na mawia so na obi ahwie nso agu no so obi a wote condition car mu wo so ate wasi Africa ni mu obi akodwa ne yire mu ewo esane emu sei ewo esane blam so wo sane se bo bi kro poli bo bi kada na efa ni funu wo ho kiki no aba bi wura honom wo sei ehefa na akoye na me se ahefa na ko ba so hefa na me ma hyehye biti kra half aka matiko wase hefa na akoye na me se a me nko ba bia wo ba na hanom ana me wo wase wo bua ye se anopa ba 7 na abetwa mu na me se hwan na hu se ma betwa mu ofre wabo am na se wo informat wo hanom a chese ba bia me fa bia no no wa ni se monitor me oh na dania kasa ene ensem bi okeka e de momi enya asem keto ena hwe yakwa ko diwo awia kataban we no ama be makatachi akwa ko hwire susu akwa ko di ene esa bi menuanom esremfo no mi mu manimtia ene esi okra ene sa pepe na sesa meka no se manka ni ya mesremo mfa nche me ya no ama tani akwa diwo wa hwe tani we ya na beti gadikadi akwa ko diwo wi ahwe ni ase ntokuro wa hwe ni kan so ametoma ono na sa hye wo mo me awia abo enkola pon school a wo mo ba wonya kasi akodi wo ne dia ene na nkola na baaji so ye school for nkora no mami nya sam ketwa na nkora ya baaji so ama chese ekromofo nyina ba be twa container no ho ahia me se dan se nka na menyima ka me pon dana chese me hu ne amenya me ho ekwa me bag so wo atam bag no me ko hwe sika baba di wo de ma wo no atam bag wo si baba na betri de gati akwa ko hwe wo so kra wo nyimu no akwa akodi me na tani we yakodi wo na sese chese nsam akeka ye no na enya wono tani me di me yire wono tani me di me yire senti awia so wo to me di wawia ya fra no ntuma kakra ma me mami said o kan no sa pepe na yesa me kan mo obi ate ase wotu obi di wawia no ama tani we akwa akodi wawia ma chese de no ye na nkura nso guwo wonyaka di asem ne di a mami nkola so de odi mu nkola asem ne ya body so ye twa ma chese me hu me se ya sa no ma me bag ne so ko hwesika ba di me ode ma na so ma bo so na so do ye be ma to step ka no be fa tontro wa na ade akomebu bon hwehwe nyina me kan sa afi de wo pam cho na me de bo de to ho me de to ode be bag si wo no asori ai ne me bo dua so nko ba ho a na me se bo me so me nko no nti bodua no ya me ka se no afranto ano ode agina me ma sa afle biem no ode agina me
Sam plans na mo mujino ya bla tubo bla menya sa wase hwe ma menya sa say wo na nka wi obi akwa du yila na so obi akwa ye obi bi nka de obeye nka enchen we ade isle gondan wo kwaji bi ma wana Trasako Valley edan oji bi ma wana wo ha edan ma me da baba dan aso na no beda wo mu Akoma FM enu amu mami wa obeka na no nim se baba na han dan ma wodi mpa ani e won pa na asem se wo sen ko ma wutu frim because baba han dan ma wo de a eni na baba wo right se wo badan nim enti so no feel se wo mpa baba asem se ya o ma wutu free baba dan nim no ko han wo de ma we de na ma ba me ma me ho sa time no but sister wo share wo nyina no nim se be ma na han dan ma ba no baba dem me ba try meboa ba try okay enti eye sa no wo buruburu mi nua ho so wa be ka mi so ata na chi bia no wa sa abodua o si nsuo ni nsu nyam sa ya sa na ya ma homete na me frɛ me maame na me ka kyerɛ ne se ni kwaku aba be ye wo se ne ye bela ene ho a o frɛ me na me kɔ ofie enti me kɔ no na ɔno na tu car no ekɔ se wo kɔ e na ɔkɔ me maame mu fie hɔ nom no akɔ ka kyerɛ me maame se wokɔ baba no ho na dwuma ode bekɔ akɔdi baba no wampe na no ni baba fie wonim ho just wate se kuro we su no wofiri as wonim fie potia wate enso okoduru kuro ho enya de na no tene enya de na ni tene ma ne kyerɛ ne kwan se baba fie ni okay me ba hwɛ me we say wokɔ baba ho obi a kyerɛ ne baba fie ye bekɔ akɔhwɛ de besi wɔ baba fie ho na after baba fie no eduabɔ mako 100 eko so ye be hwedi enti a bema no ebo Deborah edua mako ekeka ko 100 nyedua ketoa fa ne be da no enne de emesi ampaye ebedwa se me ka se we last stop me ka sa ka si mi tie edru ba bia me de awo because some no aka ni na no I said you just do the lesson no nyeto ke me enti asem ni ye pa Pastor Julius enne eye 15 ye keka kwa no ye si atiti apetie no na ne cha no Akoma chede yen ka wasam kakra ne ne Deborah ento ayen kromo hwehwe ne so ma ye che tiefo nyina na dwo tiefo je enabna ene ya wo bende na ese ne wesi ase ko tu no no wa ya enti mo ya bi ma the tiefo nyina ase em say te say da wodi kaka no ene ye benada 15th November and I December so and Akoma chade na ye bebodwa na ye ne sabi ona eye ni frafo sabi ona eye adidem ote etehwe mu ni ade mobrofo afo enina ye no mu bebo ade mu Akoma mu ewa ha no matonsa adidie na ye na adidie no eye drinks emo anwa tin tomatoes ade bia mama ye de ya do ye ede che obi a efe no eno na ye je enti so obi onko wontimi nto emo bag de se shem 5 no na mu ba ko pani se ko na betimi ato a ye ko de ba ye be noa e de ama wo mo ebi na ho so de wo pese wo ye ni sika ni nyina ye be je de hia na se ye ntade na no ye ni ababa ko akofia osa no way o de ntade de ko la de pen for de ni ade na me ade ma wo mo ba ye hwiegu osi abi obi yi bi wa wo de ye be ko enti de wo bia bebia wo bia ma obia mfa ne de na ye nkeka ni nyina mom ne mfa Akoma efa ni media genu ade na omo ye no ye mfa nka ho afi ye ntumi mfa hwe ahoho beba nyina na akunafo nyanka ebrewe mu eye wo ana mobroni bi ani da oso ebrewe mu eye wo na ajanka bi ani da oso emu odede ma yanka ni adada mu de ade mu ade so ayire so paso ye bedidi nyanka bedidi akunafo bedidi enwisia bedidi akua fa bi so so kakra me de ka ho ne se afi beso wan na wo de sire ye hye na me enti na ye to ye nsa afro ba bia wo bia bra be kan ye ho akua entuma duku emo anwa drinks toilet roll biscuit de wa hu se ye de cha usika obi se kakra bi amanya bia bibia ye wo haya ene edin hwani mu twam se ya usika tumi to bora
bibia inti yatwere wudin inti mesra okeka wo ho afi mu emu ede nanso onyame nim ne ma sister Hetty sister Diana Fofo sister Evelyn Somo agreso wusu ansa Teresa Boate sister Bright omunyina na Jane no adwoa money no hekabema munyina Susan Oforiata no Brenda so Joyce Akoma Golden Ladies Brenda so na Faustina no obia what the bibinia 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 0245 301462 wubetumi afrese bia wo eniema so na wachiri opese yemefa enfamra wo friend numbers mabobo ni nyina ye beba mpani fama ni beka ni de ababe sesa ni nyina wo de bibia wonti ase bia number no free 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 301462 mo amushe TV no onua TV enafe YouTube Facebook Rabi One TV eno de ubehu no screen no eso na mo a mo digwa no na yebobo bibia ni a no abomodia no afre de wasa wo ye no ye behwe se obaye ne sa yeje wusika no fabra ebia mo abrochirefo yi mo wachiri nti ebia enye wubetumi ama se ye ntoma wubetumi ama wo wia bia totamba nti sa so wubetumi discana ba ye ne wo chira ye dodo wubetumi asende direct ye be ko ni akwa ko ntoma na apese ye fa ntoma 100 ena wusika ne be so a ye be kwa wo pese ye ye ni bia mo na apese ye de to a ni nyina ye betumi ade ye ebra no ko ebra ye ntumi twentwe bibia so biem ene ye 15 chese ebra na so ya dofo mo do ye ene ye 15 ebra no kwa na eko ebra no kwa na eko na nyina na ni ye se abra wa che gwa ya na ye mo asebe ya ye nya biem a de we de madaro ma ya dofo all over the world mo modern na mo famode bibia ye beji sika entoma bibia wo de pa ye beji onso wo aheya wutwam a wo de ye fa office a ye beji na ya twere wudin nyame ensha wo papa se wati ase na wo beboa ye akoma chedie no emu ebreko enunti ene ene de woni hawo ebebem doctor ti ase pa enunti yesremo yakoto sremo mu ayeden na enso so enye dan a akoma achedie ewo se ye no December sade tie bia ewo se ye no December enunti bomode na fa ode bra doctor Mako mama mo ahawia yi minim sa akoma achede no so ye beche eyi kakra grow fine kakra ye de ama ema no ne mema no nketesia no mo mess ayebas emrewa no mo mpomu ayemre no emema no a wo mo ye adwuma kakra no ma bre no wo mo nyina ye mema mo grow fine okay doctor Mako wa me chire obusuafo na fresh sofo kokko birthday ene wanya akonya ahwere na ase minya hwe pastor ya hwere na ase easy the nurse say birthday man mpabo no Julius minya hui mun kaba tu TV de so de hwe yo ba ko ye chi otifo na kra de en kasa kisi if say do no aton ama say a short do na short nti na de adase ho David papa o say edura ye kama no Mako agensem kra because wait onomu a charity no akanfo de ma we nkoto nti enua na de na so kra so mko mo ntone baako David se maka kire won no ashoto nti e mo adanse ne nti obabi obenya aduro ne bi ato dog eduro we yenyamumu miensa ewo Ghana ha I think say pia besisa yare bonni esisi ya kwanyina nyina besisa doctor because denti America sano me aniti we me ni atenka
my boyfriend famia me tide nti ya na metwetwe ne ho 2 me ya me menses a emma ena me modru kakra nti me yefun so ayekese nkanka me da amena nkoto edro we na me no moye na me hu se changes bem me menses a me ya emma no ne ya 7 days me si ye nti na ma adwe ankoso edro no ba ko na me koto ne sai second one na me san koto bi afi be ma na e ba me ho am si na de na esisi na ma adwe ko ho se ana edro na me koto ye no na twetwe me sa no nti me bo me sister ma ne say akoto edro bi o fe no grow fine na se na ye o so onu so ayi se da wa onna na kuma ebo no pelepele me say don koto bi hwe dog me sister koto edro no me bo no kra de e chen me de no we dey dance sa ma me kra me koto edro na me ka kire no kra no me po me dey dance sa but recording we pa etra mansan emma obia ntibi na edro na wo de apa no edro no me numa akoba me numa kotisi na tama me ba abrewa I don't know me who say na me kitchen no kra edro we dey say na me papa kra agi atum no me sister nso agi atum no yenya munyensa e wo Ghana ga ya tuo me da se doctor na me shira won wo adwuma pa wo ye doctor me won dwere me na we kra ye me wanwambo nkontompo na wo so agi aduro na tuma bo ho da wura ma se de meka no aduro na ashoto enti na ba bia behu grofan bia na se de yeka no ento baako ensia edu no akoto asiwo no anum de kakra se de da bia yeka no mako emaye ma adia na nipa Nyankopon bo mu soronko doctor ye ni kan fa number ni ntudwane e bo dance ye ni wie no obi hu pem no so obefere very good go for number here 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko se nipa Nyankopon bo nipa no be ma no wote no te but oban de wanti no te o otwe dompe firi dipadua no into the estrogen and the progesterone and the bo ba into your ba me show menses mfani agro wan show menses here awu dia wo wunya Nyankopon wanfa awo andome oba bia wan show menses ya fiber ba beto yam se de oka no wan show menses ya atenka onni bi oso wonu grofan no atenka no wanya menstrual pain ye show wonu grofan magedro na ni nyina ekọ we obi a onyem na asai ya hwe grofan magedro no se de ba bia ba kama je number no ne de yen kasa bebre because adanse na adikan aba 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ma ko yo bi a wani su bribriw wo ye adwuma wa wiaso wo ye adwuma wo ja ho a memfa grofan ni agro fa ye wadro wo yo bi a akoma bo periperi ma me no wo di adanse na okan o se na akoma na bo di periperi onu grofan no ejai ti wo gina ho wo te ho wo ye den wo yo bi a wonsa no na ye titiriti ma ko de ya kire wa ne se cholesterol re ni padua no wo ahwe ya pressure any stroke be hia wo kwan no no grofan magedro no na nye wa hoto wo ye ma me panyin na wo to ase twetwe ho sciatic pain yare ya yipa wo no grofan magedro no ni nyina ejai udanyane waposo na ya o ya last week be chire mu wonu grofan magedro no ya o ni nyina ebetia yira sisi yare ha amafo bi wonu grofan magedro no bibia kama edura na dwuna wontimi na emojam yare emoje wa adwin kofom tinum grofan magedro no na imbustu adwin mojam no up na adwin na oso adabi yesa adwin na anya ade a oso beda aduane si wona wontimi ni dia yare no grofan magedro no wo ye oba na woni atenka wo ye bema na woni atenka ya ade ede atenka ede tu ni bia wo hwrade no grofan magedro no wo dwane wie na ade afi dwun ho yare no grofan magedro no empompo bobo na pai pompo bobo a no grofan magedro se de bia be kama yedua ma no menstrual disorders die enfie num emaye wonu grofan magedro na eba bidru die ba na wo bon sa no wonu grofan magedro ni nyina betwam die ba entwa wonu grofan magedro ni nyina betwa
ene nyame adum grow farm yedro ba bibia na de ye mo ba bi nka ba bi herbal shop pharmacy shop bia wo kwa benya grow farm yedro ni bi wo kwa nkran a wa hwe ye grow farm ba bo wa sama e friends en o kan shi drug lane casework e wo bi wo kwa benya bi tinatek wo bi na nabo achi ba bia ne shop wo bia se ye tema o kan shi ba bia wo benya grow farm yedro ni bi ato halos wo benya grow farm yedro ni bi ato angel herbal wo benya bi repass wo benya bi asama fo nyina ko Ekus pharmacy ubenya bi okọ kasua dependable and travel of Judah ubenya grow farm jadon bi ato ho fo nyina ko abesam ho okọ abesam ubenya grow farm jadon bi ato smart herbal wo boase sumufo moko NS pharmacy achimoda moko Chumasi drugstore Agras Rodro oda kwano kofo bia fo nyina ko Gabson pharmacy nsawom na naboachi se de meka no okọ ubenya bi oben electricity ho ubenya bi ato friends udu nkokwa okọ hillside ana anti Akoma ubenya grow farm ni bi ato sunyafo ko cap heba na me yaduma Friday cap head wadu ne ba moze na green light wadu ne ba Friday but okọ ha ubenya bi ato tajima fo nyina ko abibido depo ubenya bi takwafo nko owas ubenya grow farm bo grow ni bi ato pisia okọ owas ubenya bi takrade fo nko AA Mensa kepkos fo nko boachi ansa ene pena ene wudu wa 1000 pharmacy ena obroni pharmacy ubenya grow farm ni bi ato go find mojadura ye di koko any adure friends zain to xylem zain to xyloids and afra ye koko no se de be ya ebe bie ntirinu ma moja no agi afusane aye ma ba bia moja no bia krofa mojadura du ha ebe boa na ye nipadua ni ye the number no nemre no aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Marco ene grow farm yedro ba bia bewre bia no obenya bia to ba bia bewre bia no udu na heba ewo fresh enkran ho obenya bia to amafo busa pa tinyame adom amasaman udu na heba obenya grow farm yedro bia to ba bia o de bowra heba shop pharmacy shop wo se me pe Marco se grow no yedi kokwa ye no e friend grow fine grow fine asichira ne se nyini kama ne nyini na ye yarefo nyini kama nyini te se Marcos no a eduane no bebre wo mu a wonu grow fine magado na e ma wontwentwam wonu grow fine magado na e ma bia wo ye fresh wonu grow fine magado so ayo no be a friend antioxidants e grow fine mo wonu ma ebua yi yarewa ohaw nyina afiri mo enti mrenity emfa number ne tuga na frɛ na me no ntoa nkomo no so wo phone so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 yes so your bar men fa o menses ni agro ofisa o do menses di agro awo betimi abo hwe go from agedro no na woniu akaginamu nyame ko bibia ho dasa ne ebesa hia nyame insha so for course man happy birthday so for course any show no oba mo ka show no ye hwe nyame show bibia dasa ne doctor grow fine mojadro bomodi asa on so bepe wodi anom ye dia to so no edu papa no okwa wo so ope Marco Cedro ni bi we say in sweet rough Marco the one you use your back to face him is true okay or can't style bia Deborah ma ye hu ye no menua ben Marco all watching you laughing aloud or be careful my careful Marcos the name of the star is 4x2 this is scary from baby and nyame enshao okay into my okay and also the Marcos please good afternoon I'm Lordina from Kentampo I like watching on your TV okay nyamisha Marcos this woman has lost the biggest opportunity the first man was a helper okay onone the no welcome blessing was na blessing and na nka betumi aboa Deborah e wona brabo mu mia nkasa ye nua ba Benedicta Benedicta was Marco is there any donation for December ben ye be ye ene eguso aye ka ho asem no ye be san aka ho asem biem ebra no kwa na ekọ usika fabra ontoma fabra ummo de won saba susu bia bomodian se wodi beba na bibia aye kama fa usika wo abrochire wo nkran wo eastern region wo western region wo pese we do usika na eba bomodian na efabra o de ba ebeyi ne ye de ato ho de wasi yeto ye de beto wontoma fabra 0599 814
926 0599 814 926 0245 301462 0245 301462 eni braba emreko Doctor Yedebo wa eni etie wo asem wo me bam wan pe dia ka ni nyina ye wa wo dia Choyo me da ase me ba cho na me ne me maame mo na ete wo bankunku be mo hono na me sister panin so no oni ni kunu e wo attachment ya aside ho e na oba besrae so oba ye na wo kono e na enkola ba me ni me sister na me ko me maame mo so o mo mpene e na me dwane di na chikoye ti me kodru ho no no na jam sister ni ko ni kunu ho efie na me so me ko me maame mo fie eti me wo ho na me na bi ba ho no se da bi se de ma se abet na me am ko school me nya hwe na me ti fie de ene ono so e teacher ni nti wo de me be ko na makwa akotena ne nchen na makwa school no ena me kotena ne nchen ti ho na me de ko hia ablantie bi e frɛ ni tike saa time na me wo 15 years ti me ko hia no me no na e wo ho no ma saa time so na me na no ono wo kira de wo ba bi ena na me nso me ko school ni wo ekrom ho no ma ti wo ko school na ho ma Akoma FM opa na o diskani ja na ere na ne mfa mame osekọ na moma break na abadidi ena me se matinti me ebo break na me be fie ya me mra na bi aduane na nya radio no so opamade eti esa na masa de me yam komko na makotena ho no ma kopem se bebo second break na madi canteen te esa na se tete mi so na me suro se me frɛ me papa maka cha mo se bi ya se ni se na ekoso eti ebi omoma miska na me suro nti ma ment ni anfrɛ nti boy ne ba ho no be hia me saa tam na day ni me di me 15th birthday ena me hu no nti me hu no ka cha me so opeme ena me se mate so obeboa me dia mate no so obeboa me na day bia me ko so je say on te ho okumase enti oba ho ana ko bai day bia oba da obeba bia no ma miska me de beto me ho a me di bedidi na me se mate na me ne no ho ti o ha me ne etike no e wo ho ti o ha na ono so okumase ha enti obai no na se ho na setena no boy ni free was ana na nya manika se metena ho no bi ena am se ne me ka hye me na na se me heda ka se me yare ene ani 3 days nso ampa na me yare ti me yare na ba na yeso ode me ba me maame mo ho na osan de me ba me maame mo ho na aja me ni me maame mo anti madam fu bi o ye best friend ka fitin kola blame na madam fu be no se dabi yen konko ja me baby ena me ni madam fu no ekoye ti me no koye na me nim se wo de me kwa akoma be ma foforo wa abran so me ni we say na wo hwa ye njai me ne tike no e na wo hwa ye njai e na ye ba nti bedu na se esumu ya abakakra e na oja me wo dan ni mu no pie wo se wo ba so o pie ye no na ne ahefa na madam fu yiko ti twa se ade asa me frɛ ne phone so mi nkita phone eti mo hwa na boy bi ba nti boy ne ba no wo se o me na me ka se wadam fu no e na wo mra na me so wadamfo bi a onfa ne ma me na mpese me no wotena am so bia no bi a wuni me de dent na yese wo ka se wo pese wo ne metena se me nsu kra me nu da na ade nso asan wi ne eda na de me ka se mani ka gu so na mbo because na me suro madamfo nso pie ye no enu anu no wa ma bi metena akonwa mu saa ma ade achi nti ade achi ye na madamfo ne boy ne ba edem ho nti obe na o se dabi boy na me ka se na me se ede ba asem na aka chem na sa ade a wo ye de wa anya ade eso obo mama ne ma me gitum ansa na wo de me beko ba bi a wo de makonti ade a wo ye ne de wa anya ade na eje omo kan ya na boy ne se enye hwe me pew me na obetna na we ne so me ntene nka ba bia because na me tike no me ntene nka ba bia because na me kita fun na ma frɛ na ehu se ha no wa na sa ha no wo ti boy ne ka so ne me betna na me se mate na am nti within 1 week no na boy ne to phone e ma me nti o to phone ne ma me no na nkola bone se me sa ko frɛ tike no me ko frɛ tike no se na ma san ba ho me ba ho esu no ho yare awoko e na mse yan me yare ra me wo ma me mo ho no se oni me su wo kuma se eti ne se ne ya ben enti sa na te de a ya bla besra me na me se mate enti boy ni ho no mo a na ma faka na ma ba kuma se boy ne so te afida ase na ma faka na ma ba tike no ho boy na se friends or the blessing na ma faka na ma ba tike no ho kuma se eti mene no wo ho no ma na afede esa na boy na me ne te no me mpe no blessing no na me mpe no na ese tike ni mom na me do no pa ti oni ho a na madwane na maba no ho saa ti eduru me na me se da bi obi a me mpe de me ne ntena bi saa times na boy no blessing no
e den san ba be hu me ma me mo a chese sa atan so na me wo 15 years afa na me ko 16 years na o mo se me nyanya 18 na free work on de na o ba be ye me ho ade formally etimi ne na wo wanti e na me se me do ti ike ni nti no e ma me se sa me ne ma sa me ne blessing ne nti na bi me ko me ma me mo ho na mpake me ne ma na me ko enti me ko na ma me mo kan no say dibo aware ya de sa na tie won kan nipa no kwa ye de ne ntina kakra wo bedo no ne jai we say no kra asem ne baabi a waye wa adwen say wo pesa wo kono na mmoa to mo kan ya ma nti ase ama wo e na e kire me ka asem ate because se me anka asem ate a o mo ma me kwan ma me mfiri fie ho no mo nko baabi a ti me ka asem ate no mfiri me ma me mu fie ho no en movie kra nko baabi a se nya boy ne ho mo mpene e ma me nko baabi a because boy ne aka achom so me betu adwuma ma adwuma no kwa akototo me ne nyina ti nko mo mpene e ma me mfiri fie ho nko baabi a na me se mate me ko blessing ne ho e na me fa me ne ma me ni me papa nyina na free e ho no bedru afigya ase ho ti e bedru afigya ase ho no na papa se ne me ko kuma senti ne e ko ukunu ho ono so ti afigya ase ho a ti me hwa papa etna ka mo ko ya na me so me fa ka afoforo na me di na chi na me so me ba kuma senti me bedru ti ike ne ho no e na o se yi nya me 87.9 FM akomamu nsam dwumadie no eno anu waso eguso awutie na what waso mu ensempa na ye say ye hunu blessing they say ye hunu tike ene ye free tike so ne ya baba so ene ye free baba so ne ya kwakwaku mensa so na before blessing no bibi she ho before blessing beba no e ho no nsempi nseme o shemu no mama ena ya ba kwaku mensa so kwaku mensa no so no ye ebe mo no ye de mo no me pacho editie na edihwe se wo hwe debo ano no wode kasa nsam no ano oden etihwe ya china kwaku mensa etwiem debo etwiem ba ko be sha mi modi otwiem e bayire se benta o chira papa ayuagado brani metie patu enu no ada che ni bora part 1 and 2 ada be ko 3 obi bebe mako blessing bebem baba bebem tike bebem baba kwa do boma ya bombo je wajo ko me ha da na ube ebrasa asa ba kika fo ai eja wajo tale clinic na medemokro health alert bomodia na bra eye ulcer anampo ebia wo menses no so say emma biem emma esizi kura diabetes hypertension eye stroke anasa wo nine wo nsa na ye titriti eye typhoid ana cholesterol no eye too much ni bedwan mo wanya nam nsa ya de gonorrhea syphilis white bema wo prostate no oda na dwa wontumi na wodwo so no ya sehyeso ye na wo nansi no body ni mo emu hyehye pasa de yeso jasna maguso wonam ya asisi ya de wonu mpem na emu ya wo ya untri mu twetwen wo sisi wodwo hwanye health alert clinic de ya the machine treatie ultrasound scan massage physio lab services ni na ye provide wo pe a clinic ya ye wonro ye won fidie wa doctor for ni medefo ya wo to yade ase deku kwa mabie mu a enko ba bia se health alert clinic na uba shama ne queen so to hwe ni mu na ye ben MTN ashama na MTN ono Medina Post Office ye ben First Atlantic Bank Kasua Crespo City Junction Kasua second bus stop wa Concord filling station for 0242 518893 Crispo second bus bus stop wo ye ben Concord filling station for 0242 518893 0242 518893 Mr. Samuel Boache and I know and now you na me de kira me kan ya no me bi a kira Mr. Samuel Boache papa ya te wonka no so nyame nshira papa nyame nshira on show and nyame pa nyame nshira bebre na nana boajeje nana boajeje ya yenu aba Benedicta ohima Benedicta boajeje nyame nshira won papa fa ya chia na omubisa na Benedicta bisa se mako ya ntihwio na ayi kunafo ne nyanka yi beba so edruso ebeba so
ebe ba so enti kan ho pa na fa o later na eno na boaje eje one na yere omo famra si ya twen ya chance na ye kan de na sister Mary ono so wo Italy omo nyina omo kwa so Pentecost mesra mo aboa mo ho na emre na so ye ntwen wo bia enti be pa mo cho mo ka mo ho ye guso mo ka mo ho na mo emfa mo de ne mra obi afa ne de mra yesi mo ayetente nanso evangelist wan ka bi mo ayedi yesi obi anya esu na anya kubi nya kunani kwa yase se mo bi ansu ha kunani no mo di mo ayedi ya ma tie fo mu ni mo ya den kwa na mo ya ma na ye fi kwasam ya mi hira mo de mo di kan ye atwa mu mre wo so ye ni dam so na mre di mu no so ya mi hira ne ba wo mo mu ti yi wo makoma mu ma no mre mo di mu awradi hira wo nti ma obi asem bi o kan se wo abeka se mre ni mo ayedi woni mi nyansa yikurase ni e ma ne hawo mre ni mo ayedi e no kure mo ayedi Ghana ba ifo nyina gidi se Ghana ayedi o mu nyina na se o mu kwa atu a o mu nhye omo nya nam ade no wa escape benade die ma onya ba na ju meeting wuru ko ma ba aba ifo ni nyina ni yesre enti mo ayedi ye beka bet nyame hwe ne ba no kwasam nti abade fanfa wo so na chema afoforo so na wo de ban so e be serese Akoma FM fasa beche no ye Genesis 4 Cain and Abel Mr. What you had the pack yes into nyame so free so Genesis 4 kona ko kan enye de wuna nsa so na ni beka na wa hye awrade no nyama mawo nimse mo ya awrade be hye enti fabra for sika no ebra for sika no bra mani ha na wo de ebi so kura na wo de wuntwam ya wo mu wa wo sande bra dia ban wa broche wo east and western central region baby a wo bia no send wo sika fabra send onyema fabra send wo sika fafa number no so 0599 814 926 0599 814 926 0599 814 926 fabra the kakra biensa 1 Ghana 2 Ghana 50 cedis 10 cedis 20 cedis won so there was a marco media made 200 million eba 100 million eba eni pa ba hadoso to wodi abomodi a ya gini mani bia wodi bebe bia we sika no bomodi na efa bra ye beje ye beboaboa no ye de ye okay Pastor Julius ma ya charity for bi so na I think say next story there ya then ye nkanti na basa na no mo nkwan no then ye nkanti your sister na some your man nka because baby obeka pia ye point line na ma wuram obeta na se nso emerenti ya nu ho kra David ya me wuru baby a yi wonu shi ya wajo ikiwo baby o china de be so ikiwo ma tell the person me tell man ten ha and me person me dikan anom nkwa no ese afofo nu beka ho yes ba ma de afuto kaka me tu ye tiefo ne ahwefo a ehwe ye dwumadie ne se te wuti ababa yi bebi o sha sefri ne bibi o de bepen me pa ni nyina ko gina sabi abrabo 18 years o sha se sa no de na so wuti so si muntem free blessings so 15 years why even answer na 15 years no ye free ho ba no ya so enye 18 what you number sabi ko na ma twi bi 15 years ai ase ansana ayi be ko ewu mu na bro ma na bre na what you my prince be kan ya Christopher ma enya shao Prince Dika na adiana oh but producer adiana na atefo ina eti eba do di benta me afutu ametu ade ya pa o wi ase se
producer o je me this time a studio ha boy nkwan ko baby amoanom so mu sana kwa yo e man timi ji usikadi o mu ji usikadi a so yo bia me a lovely guy just a man like I omusumo mu ban they don't like marrying a Christopher Mapani ashawo a Christopher Mapani ashawo so mu ashawo le ahia no mu engineer agozo ahia na fe don pe ba ko atena ho oh let's say yo no I didn't go so real me pese me tu yetiefo papa bi a wo mo hwe yem fo se anokose me ade bi o wiase bi a wo ne mre sabi sex nkrofo guso na ko be tena ye busa na wo se sex de a ya na wa ye uji na wo se egu akora onu tra there's what you say ni bi nsisi no o sex na e ma hu yi what the point oba de ne sex oba de sex de oh ma na ko ba bia o bi na ya na makana na kwesi wo say o de puma tu na mo atwe to enje kwa de yanka enje kwa de na se tutu ama ne hunu yanka anai ya puma ya na wa hwida so mama ma edi ba bia u puma ya o no de atona ko guda na nche mo na ni kotodwe no da be gum na me kotodwe ma sof me de kotodwe me de ya brabo mu enti ade no anwa no ko be bia ya sram so what when remember to the fan what enye bibia enye bibia say tonge nukuru petro so mane tu oh ebi ni o this body he be o sha se free ma dem pese me tu etiefofo no say yem fa di body nya de sua de yes in fact na se na o ka no di ntia me ka say say afutu be brie wom ntia me ka say yen kan wie no to me pese me di animu na but adisua wom say as you who say adena o di blessing mama ene na o de wa yi abwana kwa mawu de bi nti amwa nti obepemwa ewo ye ho e kire se wuzu tie mi na wo ye the same thing na emwa wo ma me de ni ko school mam ka tanko e willing se mehwe me ba no enso hwe se da wo sitie ne ho fefe so otumi ko school wie onimade ma asema na okay onimade pa obi e wotimi abie mamu obi afaya obi kuma fire on teacher oni yiri anka ma me se ma nsem ni wo wa mbasa me kana tena so oni yiri anka me problem mo wo yire but o wura di bora ho ba e ma kam ontin hujai asem ho ma achana ye beto aso me da say Dawood Eba Hospital, Dawood 360 capsules near Diaba. 360 capsules near Drosses, Yadiania to Teardrew. When we are Dacia Eba Champa, Bomadia and a Pebinum. Dawood ointment, fetch you up on no apostle. Now I want to tuba for I saw what double be. Nefetria, now one cassa, Ubenu Century near Beba with the animal. Ubenya be your hair by pharmacy over the counters. Dawood 360 capsules and a Dawood ointment. First 0244 886437 0244886437 and it does so back then Kenya kono one more ete glaucoma when you see you receive eye pressure eye cataract mechire eni yade shane so pa se omo ebebo anche and it does so back then Kebeba bejadwa na fe wo ma chechire wo nsemu adiachiro Dr. Mensa back then Kenya kono Dr. Wonder Bruni Kokon was sunny at here. Na Bruni man was you are wonderful doctor. Dr. Wonder, Dr. Mensa Kochi, when he guinness the pono and a shenimo. A stroke, hepatitis, hypertension. I wanna whoop asthma, nemusaya dear prostate diabetes, Cecilia dear, and now menstrual disorders. We kidney and water chema. We ya will be our no. Dr. Mensa back then Kochi and guinness the poshenimo. Na a hamaka saw what in what number boom. Na some great about pardon the Oban Wakosko and so as I was Bebanu Fedi Poto, one more in able my refrain. I want to so. Mamma would be now so Wabaka and Sanos, some manebro so I refrain. I was so. We ya some great about pardon and crying Medina Zongo Junction, Man FM, then Mukasua, when it's an incident cushion Mukophobia or Enkane baby and Kumano, a judge and house, Takras secondary college and a Shadimo, Sunyane.
Oben Presby Junction Old Municipal Hospital Shanimo Takwa Dr. Fonson Oben Church of Christ go so main lorry station do ko nothing when the post office and Shanimo Bomodia Fair Dr. Mensa it was 027 1173551 02711735551 na Alaska Star Enterprise there original wallpaper ahifie enunti enewu wallpaper designs ne colors ne girejiramo eye papa na bechari amawo installer obika sabaye na dwuma bomodia enko babia na emom no unya wallpaper yi bia mejidi yesa ebeboa wiye pa amachesa wonso oho etimi ayefe Alaska ewo kumase adum Mrs. Anoche Plaza obe Prudential Plaza no wo tone baako installers no wo tu me pacho Alaska for 055 4114878 055 4114878 Koko Marco told them bia ememe bia omoafa advantage ho na omudi jimi maabi efise omo ye nkola wohwe age a gay esi so a na kire se onima brabo nani so enti oye ne niuma bia ema na adwene no etumi ede ko ono so because yes wo ya akora wo dwene te sa akola obi to ade bia ye fonfroma se obi numa akola wo de opa ya atotofe ko cha akola wo hu wa as wo hunu sura bofo ase ni ne ma menye nipa ma no o tato biscuit ko ma na wo de ya ahwe ase wo nye nipa ma no eye ememme bi su a omo study maybe a ehu se omo adwene no aye adwene bi a omutumi di saa nyoma ne dada wo mu se bi na wo ya gay because adia boy ne ye ehu wotumi afa boy ne doso wotumi afa emam yenu tike ne di kan ejeji abofra yi because enyema na wo ye no na adwene nyina esai ye emma bebrete sa emma kaya de wo ye wo mo ade bi a wo mo kai etya na ye wo mo fe enkankan se wo dada wo ba eye easy na nko obi beka se me koye wo ba lie ampa susu de obeka no obetie entro esusu de okani nyina wo ba gidi enam akoma pa wo ba bie mu no ankanya sanka be ma bie enya wo ba lie na mo ba betwa no ena wo ba bie na akoma mi se nipa asma asem a wo kan memfa na beboa me na nipa na ye dey afa na ebeduru akire no na wadada enti tike ade a wo ye wotumi afa ma me enum a ba ko da soro ba ko da fom wo wi a wonim time a mensuma wei ekodi dwa na meni wei aba abeda me wi a wei so wo koton ne oma wo wi a meni wo ba abeda na wo de ma me enu because wo hu se omodo obi anso nim se wodo mani pagimi di bla wote a ma ko 15 years adwunu mu amro se ba ma chance se wo ye wo nyoma bi na wo ye wo nyoma bi na wo ye wo nyoma bi a onkai hwe eye de ba nko a eye de kote wo nko a wo ko na ba ma sa wa ha mu a ede dabi enyoma na wo de ye no wo se wo ye de wo krokro no oba bi anso pa krokro enipa bi a wo pa krokro no me se wo ye baifuo efiri se wo krokro nipa no ne ye ne de ne eye se wo ba wo nchen enti de wo ye dibo no ene ye ne fe ena de bia wo kwa na wo ye de na wo ka kai wo o kai wo nti wonim se wagimi sa ne nipa tie se wo go wo ho manipa na wonim se wo ne wo dofo otena asomdue mu na wo krokro no na wo ye de se wo ye no fie ma wonim se wagimi enti ade wo be ye bia no ya na kanye ya oba wo ne na wo mienu de wo be ye ni bia wo kode ba de obeye ni bia wokode ba edi ti da wode ne fa saa ya wemu na wode wo ba ba akoda soro na wakobo we na de na ba wode akobo we se enyanyame a na edo wo mo a wokra yanku se tike mani ka so mo beku anko mo beku ememe bi mfa wo mo abra bo nto chacha enka se manjimi na manjimi ye emenyanse da wo mutiri mu no eso se ne mema de o ka se wo ku easy a wo beku do wo mo do mu nti na wo ye de wo mo kunkum mu no enti mo nyine ma ho na mo mfa ma ho na mo wu se wo mo sombo na wo mo ni ho a mo so mo ni ho na nyambo ochina
nyambo ochina ma ko nyambo ochina se de nsam ni esi dane na ekọ no nipa bi ho befa ye ho befa ye pint na ye funeral parlor ho na wasa okro wa yie no ma nenye attractive nenye classy wo benya silver gold basins ni train balls no eja wodu wade sedie ne ma no begum na afa wodi a kire dwomo no na ye funeral parlor so ye engagement no so bra na oma wo silver no gold basins ni train ya wode wontuma ene ho ne ma ni na agudi begum na afa wodi a kire dwom ye drinks handkerchief towels no cloth ena wo hia e de aye wa yie no wade sedie ne ma no ye na ye funeral parlor na ye funeral parlor me pa cho entwa wonya kwai ne ne ma ni na so da fam ye wo Kumasi Ashtown na kwesi Kakos house number ME 118 bomodi na friend na ya e was 0243 389725 0243 389725 evangelist we yan che tiefo ne ahwefo ebio efutuo kakra bi na sanse efri chinako akoma ebe ide wura no bedo so nti ye mama no obi bo nwum bi o se de usika besa na de no bo ho apuskeleke na de no bo ho sika de sa wo no be kwa bro da ku na sika na sa but de bo manim no a eno ye japade kese a ebinum yusu omu de yie edi nya be papa gina na ebinum so wo mu de edi wo mu hwe fom sa de no mama se nipa emma be value na oba bia maso ntina nyame de aso Akoma FM ana wa hwe ase eno so ne ho wo yusu ni yia ba bia wo be gina no nese Samira ba wo mianu wo mu yusu no se de di bom yusu ni a kana we second lady dabi o no ebi aye asofo yirenum ebi aye wohene yirenum ebi aye prosifo mpanyifo yirenum wo mu yusu no rough ene dead abontia enka wo nya sa position enti e be sra ma na e baro se ade na bo na ensa ebedru ba bi ne di piepio no wudwane wa mpene so ube yusu ada ni wura no mra no na Akoma FM na go ebi agwo mama uhura chese ye de esi so no ye di nsamoni kakrenti wo babu ade no ko dem na utum se body na bre e je wasa wo force de filler e de filler no ansa na wasam pepa ansa na we spray body na bre na sa wo kan wo de wa fa be 17 na wa beto so 18 body na go eti ye be sre ma na mo ba no mususu njini body no so di bora nyame na ye na dum aselo da so jina so nyame na ye na dum le free chair ko mo betensem yesra mo fa body ni si ho de ne dia no be ba oba wo be hu so ani beji na se de we wuram on say akoyo di akire esenfo a okeka kire wo konfa ko wia mama mfa nso na kina mate nyame ya dum a ekina de beba no echempa be na mama me mo ahwe ya me nua ba na pom to say jo fa me kwani da so e ba clinic me da se me chia ahwefo ni atiefo ni ene so o ho ayefe da bia me be wo se me kan me da se eni da so he ba clinic ena so wuti ana se wo hwa mo ti ene ewie man na jisim bia abakra ne se edi kan fa numbers ni ntudwa na ye promotion bi o fra na waji code o ba card free se be yo labs bia test bia free machine so e de be show so ye free afen so sika kakra bi ekra bia no o ba ye be show ni a show ye enso e de ma se ma me fa numbers ni ntudwa na o mo hwa na mo mutie no entumi emfe na o mo nje o mo code sisi a epiti enne ye akokosi 24 December any promotion e pa cho 0559 0559 90 90 12 34 0559 0559 90 12 34 and that's 0596 19 84 0596 19 84 medase ma any da so herbal clinic we will be say juma die ben na mudie ma ye de ani ho adwuma na ye
say but career doso ameye hu papa ansa na wo hunu say nan kanso na ma ode no na ya no ma ya manasa it say when you how no say na tie wo de achinia wabre wo nie ni daso bia wo wani hu how atetew ama say no wabamu abu akasa de beba bia amra sankrofo na ye hia omo so mbetu omo nan aba ni daso wo he back clinic ya so ye obakumasi a ye wo kwada so estate ye ni estate park no na edin hwe animu enkran so ye wo Tabora Laji wala ko junction eho na ye wo wani na ye o say Bible say enipa kanea eni na niwa na ya na eha adwene say amanada ho na wani nye na bakwa akotom obi on ma wani gusu san wo hu ade a ye wo no nam na ohun ade ankenye ona abeka kire no tutuana mo na brani da so he back clinic wani na ye o say etutu ekuro na abaso anasa ekokọ efiti senia sebin pompo na apaye no anasa uhu sensan bia besiso wani kosu atuntum na nkasa no eye dey how be na eba wo dia ko hospital doctor catch us obey operation den hu no obey operation eye tennis so glaucoma sene wani ni sitie bia no tutuana mo ne fabra enidaso wo he back clinic ya so eye ya ye bida inti enim de ye ka ene yegusun so ye nso wani ni how ne say sene tie bia no ema wabamu mbu wodi achina de adura gugu wani so a unhu hweye ebre ni nie tutuana mo na bre ni da so he back clinic ya so ye oba ye benya abotre ayem hwehwemu ade ekokofa wani hawo no ebae no ye betu ase ade ama enkonkoba se bia wasichire ena ekokofa wasichire na akosoro na akokofa wani hawo ade aba ye piti ya ne amu odura ekwe wani ne nkwanso adwuma da bi se ye masichire no ama fom se ne wo se kona wani no entumi enko inti se eye sichire na kokofa baaye eye koko oba ne bema na nhie mu na kokofa baaye eye hypertension anase pressure ede na kokofa baaye to anamo na brani da so he back clinic ya so ye ne nya abotremfa wo fa mfidiem ye nya nhwehwemu na anigisem ne anwasem se ye ho ne ye mfa duro engu ye ni so ye ni adura ye digu ye ni so ye de ne ye de wo no makọ ni paduem na kofa wuntin na ba aye wani so adwuma kama edi ama obu on was mako hospital doctor say menintinin bi eho aka entina tumi adwendwen emma ne how emma wabamu mbu ena ma woni da so ensa enu ntina yedin ye eni da so no tutu anamo ne bra ya so ye oba se ne wani nsi tie biara ye de brebe to ho edi ama ne etu ase enso edi ama enti wani ne ete ama esu efra ete ama wani ne efra ana say bibi na abo wani ne so woni kwanhia bi na wanya ena ama wani no akofa how de aba obi won ma ohwe ade a na se wo krata so a aje se wo de kwa akire ansa na wahwe ade ben na ohunu ena sanso wo akire nso a ohunu obi timi ka se ebo esmani so mani so eye mikusu ana se nipa na eba mi huno nanso mi hunu anim yie na anim aye mitum pressure ena wo wani so tutu anamo na bra eni so wo he back clinic ya so ye oba se ne wani ne hawtie bia no ye do be fa mfidie mi enya abotre na ya show ama ohonso ato me the number na esa to dwabio ofra frenaji u code ene ya frenaji u code promotion na hyase ye de ma ya hwefo ne ya tiefo afinhia pa promotion na hyase eye efri ne ya kokosi 24 December ene ye saade ntu frɛ ya was doctor ma fro mi code mon fama me ye de be ma na watu anamo no aba oba card eye free machine a ye de be show eye free se be mo ye lab nso enso eye free na wo wie no adura sika de beto aduro no nso no kakra bi de kuta obia na be hwe ni ama wadura wankasa na e be bro wadwen ene wonti ase because ye de ye didie e train se wo ho towa ene ye nso ye ho tow untumi ma na ebia kakra wo ho no na wo ho ntowo na de ye se wo ye nya de ama da bi nda so he back link ye nya ni sa wo ho to ye ni gie tutu anamo na bra se ne wani no esi ye obia no me de number no sans what to jack 0559 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and that's 0596 19 88 84 0596 0596
0596 19 84 obi be say and that's so her back clinic and ninku ana mo hwa na there be say a stroke eye asichire yare eye pressure enumka oba ontumi nwo fibroid ana say bema ne modimbo ewo form ewo mpem enemu nsayare eno akwakote ye broni beka say any type of infections anas ensayare biara wakwenya bia no tutu na mo na brain da so her back link ya so ye mu wadro ba akopɛ edro ba akopɛ ebetu o haw ase ye benya abotani aye nhwehwemu ede na ha wo ni ase ede mo ma membra aniyare no so eni makora na enim opani eya na mpempi ya na me ya say me papa bia na me mama bi ene nana no mutifie na no ni ni ya na open kra ni bia asomam na beti se nana anase kra ne ka se ma kra o ha adwen na kra o ha adwen o pesoma dodo se bi onani ne sanka ya ankanya wo no obesoma ankade ne ko betimi akwafa na de eya na areho entina ho ema wani ne ense enyu bi sade ne se ya ne ko eya se wani ne ahya se eya o de eprunsio e wa bra wo ntiase ase wani ne hu se etwa nkyene dodo eye kokko na aye eso hyehyew hu se eteno esi wani ne so pimple bia be si wani no anase hu se ensan bia be si wani tuntum ne so kosua ne so tutu na mo ne brain da so he back clinic ya so ye se ne wani ne esi ye obia obi wo no ma na wakwa akote enam nsayare bi na one ne ho kani akwa ahohia o man treat o na wam de akwa akwa afa akra no benyini kakra ne ni na ye chew asa o hwa de o me hwa me baby ni bi no ne nyina ya na ye haw enti so de ana hasa hajin so bun se yakofa no pusuo ne de egu akra ne so se ene na betimi asa akra ne yare so entina ho ema akra ne ni ense ono de onim hwio abe no oba wiase anka oba di de eni kwan se ode yare ena eba tutu anamo ne bra eni da so he back clinic ya so ye kumase ye okwada so ye ne estate park ena edi nhwe animu kwada so ye ne estate park ena edi nhwe animu akra nso ye Tabora Alaji Walako Junction eho ena yewo mi si numbers ni nso bio 0559 90 12 34 0559 90 12 34 and that's 0596 19 84 0596 19 84 tutu anamone brain da so her back clinic na promotion no anu odin epiti eneya eko tutu anamone brain da so her back clinic for numbers na me dey to dwa no o do free as doctor medical from me code ya do code be ma o ba fa code bra menwene card abetua ho sika menwene lab ahodo abeye ehu sika menwene machine I de show hu sika ni na e free na wo sanso wi a enu e be sade ama no e be bro wankasa wadwen ne onti ase so tutu anamo na bra ya so e na wo ba ye benya abotre nyame so nti ni ahwew ni atu ya ase e de ama yo nyame ensha papa menua be ma senei wodi ye remu na yakwa akwhwe ye ni yade ewani da so e back clinic opportunity ne de ne ho aba enu nti wonso bomode ane friend tempa yada sebe ya wonso betumi enya akwanya no na wakwhwe wani no na watue sika kakra bi minim se da seme ye bese ahia ne da sema nyankopon hia no ka amen hia so na ubeko ayaresabia se de tie bia no en da so e back clinic enro no mu beto ne ade enu nti Fido app no bomodia na download the Fido app ne sisia na sisi de ene wayɛ de enya sam ketwa Fido app no sisi kura de o download wo Google Play Store no a wo start here ye bema 200 Ghana cedis de na so wo kɔ wanim no na wotua ne kama no obehuro na ya ma 3000 Ghana cedis first na the 2500 sisi yatum e de kwa 3000 Ghana cedis enu nti Fido quick loan bomodia na bra sisi a we ye Fido score no Fido score na just won so dem dial star 711 star 999 hash star 711 star 999 hash na wabom won so otumi age wo Fido loan ni bi na tie Fido for yen send WhatsApp messages Fido and send WhatsApp messages munhwe ni ye pa Fido for ye ni agent bia wo ba bia
and I feed of one country your customers say monfra your telephone number ya sa magilone you need telephone number bia ewo baby feed of one and country some musika and fanto and san ya mabosia or montesa shane so de make many abre and nti wonu bibisa no wonu say azafo bi de omo agim tempa no ada na chese watwe ho e de efremo asenie abusua pani SK fan yata fa no Kofi Ahen office wasamankama ene ye papa ebutuo Mr. FY Asari Bonsu Kumase Mr. Kwame Bonsu America Abrochimemu ene wowo Desmond Bonsu bone bra wo France Abrochimemu ena Elizabeth Asare yata friend Mama Love Bonsu butu Canada mama eye odefo atabo amponsem PSA Papa B Food Services VIP Kumase wono hono wodi ne dwuma atapani ya yata friend no Amilu ono so ewo US Abrochimemu Nana ata owusu ya yata friend no Wasti wono so ewo USA Abrochimemu ena General Sergeant Roxanne Owusu yata friend no Nana Wusu Ghana Police Service Seshibekwai eye Western Region eho ene ye papa so edine dwuma Mavis Twumasi Ankara yata friend ma me kirewa we business woman ewo Kumase Nana Wiafe ono so ewo Australia abusuan ene abusuan kaye ede wa yawo ene areho ese o mafo nyina da eye se wamwadie nyina oba pani Sarah Kranche ya maame efrantuma ne tintimu na wodi fieduo sonum eye 75 years ni ata friend no maame Sarah na yene ho enhyehyeye nie nyame ya atomu a December bosume ne de tosume yensa eye 3 December no ode ye maame ebestompamu ewo offenso asamankama abusua efri ho a no manfo pu behwe ne ne akidi etwato awie ne yebo eyi ye twa adwadwe a ye bem ye maame so aso ne deche ede no akọ eye offenso asamankama emusie ye ne akọ pene korabre ewo ho abusua efri ho ba obesia ba besi nkonya ewo offenso asamankama na wonum ayayie no agedaka na ade echi kwase da December bosume ne de toso 9 no a abusua bekwa ye maame ena ase sorry ewa asamankama True Church of Christ wo firi ho ba obeji wa ho mekakra wi abremu no bepensu ahuru wona ase no wose aba besi nkonya ewo offenso asamankama ba bia memene da no ye yiyo no na afi wato yiyo no so no anum sikasa abusua to won sade afre agyamfo amu achichi ne bencheye empitri ene mpatrapa sade ade to nani no enye ono a na yiye entumomre na mumejam wonom 3 December adekwesi 4 December womuntumi enye ye maame oba pani Sarah Kranche yeta friend maame sada yiye na onkora ye maame achi onkoda jo onkoda Abraham Kukumo na shane so emam yawie se Grace Gift Back and Laboratory Services there say your prostate cancer otwasia enlargement awo na wo fibroid stroke diabetes hypertension hepatitis A B C and D typhoid fever malaria ne all say eno na ye yade asese hawo wodi wani se pretwa me pacho wo ba bia yetu yade ase eno eye Grace Gift Back Clinic and Laboratory Services Kumasi Worship School Junction Oshimama from Barakasi Road and Krani Wachimota wo Ben Petroleum Bungalow no on Family Life International School in Shenimo for 0543 3200 300543 3200 30 OPK hands free OPK charger wo hands free abeche ediama wo wo beti wonwom unkoma wodie beti nyina clear bibia anya chechewa eye OPK hands free bomodiama wonsa enkebe na OPK charger no so dia charging tentem eye multi-port charger 3-in-1 no eye strong na ne bo so eda form unya OPK hands free and afen so eye OPK charger no wo pendudo mu atu afre 0242 497133 0242 497133 Richmond Herbal Center the akuafo nkoni akuafo semina bedwa so akuafo semina ne fadware wo fibroida ehro fa wo furu so no benane wonamani ensansa be ma wusisi na ye nti wontimi mu adwuma wunya akuafo semina fadware wo wi akuafo nko no wo ye widie yesisi yade beko ahontutuo beko enu nti mu amoye adwuma den no enipa bebre bia nya akuafo nkoni akuafo semina Richmond Herbal Center edia banesa
Sam Dore Herbal Center, Sam Herbal Center, Blessed Eba, what me now KO, Jeff Eba, woman Kasim Polina, Esa Ponfico Eba, one more Ewa Konongo, Angel FM, Marketing Department, Ubenya Bietu, Fair Richmond Herbal Center was 0249 186845 0249 186845 ofresesia yabema wonsa aka akuafonku ena fe so eye akuafon samina no ebe wonsu bayisu na wawunu se ampa enku ene samina nwanwaso bi so ewo ho na ye bi ne nei wo frɛ wo se eye honhom muduabo blood covenant anapokra se wo bia bodua wo yare wo ye no fe wo hunu wo ho ano wo ya na ye bi wo wagona saman frɛ na ye bi ewo 0243 obi so agbo hobosia ompeso obetu afrɛ 0243 134535 0243 134535 wo frɛsesi ya na ye bi obeje so kafefe for talala edru ba ko tu na mu san yade no asenie kafefe capsules ayetakwa bentro sabasa bema low sperm count wa yemre wo mpem wo bema no ehi esu fita bi fra no badwo so ntentem ni titira na dwo wodwo so ateso yase ya oba woni finis wo de pu ahye ho ma wakoso kuma nse se de ene ma agensere pia agempataku kafefe talala dani eba misi kwalenak wo benya bismada ebo obo aso wusko bi kwakwo fe Harriet was 0207 183 819 0207 183 819 Joseph Fashion abiai wono ena ashematade kama ya medi ejina ha Joseph Fashion womo ewo Joseph wo bom so kumase bom so when meet me the sports no ene di hwani mu enu ti bomode a na ema Joseph empempa moni ema bronya breyi mu nyina emfa ma bro kire ba bia wo bia bomode na Jo empempa ma friend no was 0243 433465 0243 433465 and afa she's wono so and aye meti no aye me makeups kama e dia ma me she's ewo Kumasi Sports Stadium woni unity oyo and hwani mu for 0249 155 776 0249 155 776 Pastor Julius ma ya da telefone na ase no kwasem birthday dey no mo an e no mo an e na gas na kwa be bobe sa to happy birthday ma me so na kwa si form enti me ne be konto kwa na kwa si form ene ya Pastor Julius birthday wo hwe yen every baby a wo hwe yen free bia ana sa kira ye bedi ye to aso kira ye fa ne number ne nto embre enipa ne ti ase no na wa kire wo do na dia kire no enti we ya kire wo do enti nyame ya domu a kira obeso kire do a o kire fa ho se ya na na se me fa me ho de me fa na bia se me fa no di birthday no is obi we do phone office o person ye mobile money ma Pastor Julius me number no me de to se sia se de bia o kira be ba na se ho de da 0547 85 36 40 0547 85 36 40 kakra bia the best bia lunch oh Julius Nabana Papa Joko lunch Julius just show up mo penasem oyo fan obi asa no pastor kokko de pa me penasem pastor kokko ni nyame aboa na mafia be kan show no love na bibia nya kama on this faithful day man person me that was especially Maa Akos ame da wase one team ni na nyame nhia ma ko mo sem team ni management ni na nyame nhia mu nyina sanso na me da me yonko pa ba ko nso ase Susan Oforiata Barbara me da na se ma me yere this woman has been a very powerful woman behind me me person me da na se on this special day ene me nyina ene ministry mo ma dofo nyina all over the world me person me da o ma se nti o chena ye be san to ase nti be say be capture papa on ye better happy birthday nyuma ma no ye de number to inflow ma ene me no obi na edi ye friend L'Oreal Koyo Azu L'Oreal Koyo Azu and then edi birthday no nyame shan ba say Timo and the bass yo happy birthday ma me das ye twan ya homra na fe ye nkwa homa no so wow I like it smooth kwa mo fe do wasa nti sa na tie dia ene edai me yanko ena mi di na chi ena me ne ko hasa no wasa ne ko share ho a minute ike no sabe no di mfie san sa time na mo 15 years na me nya 16 enti minute ike no ko wasa ho no ye ko ne wo fa ho
yakwa ho nso mu dua rubber dua ne bi wo ho ti yakwaje afuo ne kese a ne yenamu na yetutu amena no na bi wo ho no ma ye boshi enamu ne yi nti ebi ho so obi so pai nua nso a ne yakoso a saa nti me na yese padie mu a na ewon kakra getting to 1 year na me mfire fie kura da emisa se mabusuafo ho kura atesei me yese me frɛ bia na asɛ misuro nti na magya me yese me frɛ na misuro nti na magyae ti one day na maka sɛ da bi me frɛ fie ɛna me fa me fa me phone na me frɛ fie me frɛ na so ma me yale nyame nko anko wu koyo ho adwendwen nti nyame nko anka ma me iwu na me sɛ saa na tie dia ɛne me ba fie ɛna agya me ka che ti ken sɛ mpɛsɛ me kɔ no sɛ wo de yanto yenye yesika ewa hanom no yenye akanto ye adwuma na ne yenji sika me se be ya ye nni nti no na yenje ne aboaboa no we nipa ne ho enti yesika na adɔɔso na ye sika no ti ye beduru kuma se ya se no na wo ma me bi e na me kɔɛ no no so etena ha na me kɔɛ ti me kɔɛ na ne nyame ani me kɔɛ na me wura akɔ because me kɔ hu me ma me ne de na wa ye no na me so ate na agya me kɔ pa ne kyɛw na me sa omusa agi me biem na papa se no de wadro wunyini nuru ba bia school yin so ya kase kwa no wafa ha ya kase kwa no wafa ha enti school no sese ko se wan ko school ne dia na ba bia be ko bia no sign ne ko na am se da me ko school no ti na headmaster bi so ba ho na dan fo pa ne me papa no se Akoma FM me pesa me register na form 3 na wo twere hwa ade so obetwa saa time so na afi na me be ko form 2 e na me bo ko nti form 2 ne kura de chese man ko to mo hwi me ko form 3 because na me nim ade e na me ko dina ho nti me call be 2 to 3 months no still na me need TK no me ba me ho because no mo pese me jai school no enti me kasa me call no no mo ma me kwan e ma me ko ba se me kwa ne buofu enso ye den a obemma ko na ma ba ti edidi mo ana me den nyem e wo school mu ho ti me nyem ye na ne nyame anim ni e ka den ka me jai school because o mo huru mi ama etu mi din nyina se ma ko pam maternity ade aba school na Akoma FM 10 years na me toya me dia pam school for tini atumi din 10 years na eba no na o ma jesilem twetwetwetwe afa de bi mu so fele me ma me na me se me nya de mo keka na bi ma jai me school na me kon because my ma adwen say sa afi we de me pesa me twere na me wie enti nya de mo keka no eno kra na me tie na ebi wo ho ana na me yisu enso me ne dai na me de kon kakra nti me nya 7 months no na ye twere enti ye twere we 2 months na me wo ye me wo wie na me frɛ na ka chense ye se ma wo enti eden ne kwan be na be fa so hospital base kra wa ma metua ti me wo ye no 1 week me nya 1 week no e na emoja tu Akoma FM nka mo afọ de amanfo betwa hia ye fie ho se mawu because de na emoja ni si tu mi no na ano odene e ma me koko ma nyina me de me beto afija se government hospital me ma me boka ogina na mu boka 11 million emoja nkoto anu ene edi sisi mi so ansana mani so tete me kwa mahu se eni pani ni nyina efra boy ne ka TK ne ka kire no ye kan no wanfi wantua na woni TK na nyim sabe na na se blessing na me TK na na nyim because me ne blessing no me ne ntam tete ya me dwane ko di TK na chi ne ne ko ne wo fa ne ho no mo no enti me ba ye na me ko school ni mu na me nyim ye no ti Akoma FM na me tua enso nam do na me do no ni nti no ende na me mfa ho akora no so ama metu ni din anya me hwe ti me nya 6 months na me se de me call ne ho because me wo ye no oba ha ba ko no oba enso nya ka na obetu obehwe me keke oba ha o ma ha biem ti me ko no makɔ hwese bia ono oba na ti ana asesenti na ebia on ma ha no ntentem ti me ko no makɔ akɔhwe me ko mami me ma me gina kwan na no me pia na hwe fom me pia me ma me hwe fom saa de we ya me ye de no kwasem besi na manu me ho besi na pia me ma me hwe fom nti na pia na hwe fom se me ko no se o ma me nko nti me pia me ma me hwe fom na me twi fa so me ko me Akoma FM na me twi fa na so na me ko e ti me ko e no nwom na me sa akokɔ nya me biem sa akɔ nya me second one ti me bo na mane na o se yakona ni sua nti sa na tie de a enye de yenyi na me se da bi minyi ti e sha ase de me ka se me mpene ma yenyi ti me ame na po na FM akoma mu nsam dwumadie no eno anu wasogu so wotie no yenkɔ ahoma ne so na afa yenye omanfo so adwenkyerɛ emfa Deborah ene ememme issues no eho 0322498035 0322498036 and 03224 na mepacho monsha lines no emame 03224988035 odini baby afrefre I'm glad to comprehend. Okay, but market.
wɔn na mesi ɔbaa yɛ ma ne aba no na nsɛm kana no ɔdɛ paa asɛm a wɔka kakra yɛsi ka fira ne ntoma kakra yɛsi bi de ne fira ne ntoma yɛsi nim sɛ wi ayɛ dɛ abɔ yɛbɛtu omi ama no mbifo yɛ na madam fu yɛ ka ɔsi wi aba atimi a da bia obi bɛfrɛ wo akonta ɔkɔ bɛrima hɔ no wada ne ɔmo asaafo ɔba afoforɔ na wɔn mmaa no mmienu nyinaa wɔn mo dada baako ɛdeɛ na ha wɔ agenda ne wɔka sɛ na ne maame mpere so na mpere mɛ maame hwɛ fam ɛna wɔhu ɛdeɛ yɛ di aba abɛto wɔ edua bɛyɛ ɛndɛ ɔba ahema ɛyɛ alawusɛm bebrebe yɛda mo ase mo nkɔ so ama adwuma. mi nhyia wodi ne baabi afɛɛfɛ. mi ni ɔba akɔ fia papa bi ye. wɔfa kɔ ata papa. mi ni ɔba ama so wɔ asatuma pɔnkɔ fia se lɛta coach. mi ni ɔba ama mi mu ɔba so onu abegyafoɔ ma ne nkyia mo papa na mi fa ko yɛ sɛ ni nkyia yɛ adɛfoɔ ne yɛ ti hu na ɔba akɔ so yɛ obi diɛ na adeɛ yɛ yi mi to nka kyɛ paa ma ne nkyia paa mi ni ɔba dabi a yɛ ka maa no asɛm a aya no bi ka sɛ bi mmaa no yɛ ta wɔn mu anya sɛ bi yɛ deda yɛ wɔbɛwu saw ɛna wɔn maame so wu a wɔhaw ne amane a wofa mu nyinaa wɔn maame so mpere ma wɔnkɔ na ɛnam de bɛrima yɛ bie so akyerɛ wɔ ne nti gye sɛ sɛ ɔmaame twe baabi a wɔsɛ ɛnya adeɛ a wɔbɛteɛ ɛnɛ hɛ nyɛ de akɔ akɔfa aba nti si nneɛma mmiri sɛ wɔyɛ maame na ɔmo nyini kyɛ yɛn yɛ papa no ɔmo kyɛ sɛ ɔmo biribi na ɛnya a ne wɔsɛ ma yɛ kɔ ɔmo mi nti yɛ ho mfiri wɔ yɛdi mmarima mmarima akyi na ɔkɔda hɔ ɔma yɛni de na wɔsusɔ mu na wɔani adeɛ a wodi agorɔ a wobɛwo bɛsisi na wonya kunu eti ɛkyerɛ yɛsere nneɛma no bia a na wɔto ɔmo tuo no wɔn sɛ yie pame nkɔ deɛ pame nkyia nneɛma kɔ na wɔtɛ se ɛne nneɛma bra koko tɛ na kɔkɔ dwofo mu tie papa me da se ne nneɛma papa. nyame nhyia paa wɔfa kwata arimbota 32 abiem wɔ kotwi ɛne fodu okay wantumi ɛnyina so 0322498035 032249803 wodi ne baabi afɛfiri. Hello. Wodi ne baabi afɛfiri. Mebaso your friend is Sarah. Sarah, madam for me there madam for me baby. Now come and send me the ma bless you know. Esi madam for me dey na ko to bia ni na mi tie mo pa. Esi baby dey onu na ye mistake ni ma we na eba e. Esi na ko tie ti ga asen ai dan na ye chi. Onu na ye mistake ni na ise na no ozo so mo am no plan ani ni bia. Na onu na so dey ko ti bia e dan ni na na chi. Ba ba cha bo dey ni nyoma de bre no. Okay, emisa wo asem bebreka enti ya no bedi nkomo na ochina ya toaso a na kyese ya ne wo edi enkomo ewo mu ba bia wo bia no wonso betumi edi wasem no aba ehfa na wo enkran ba bia wo bia fabra na yebeka edi ama wo betumi afre producer oba na sa wo yira kwane a na wo afre production line no eye 0203-933-582 enti ofra na chese producer acha wo kwa mise se de mebra so abusua pani samia champon wogina men champion no obo mabeti obo mabeti se mebra so men sore enti obetra se na fe wodi Akoma sports the powerful sports na awie wode atoa so enyiwa fidie no free akoso a na ene yen Mase, moye crowd wana. Tita fono wo he sabu yen.